إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم عما بعد. Postoji pojava kod ljudi koja veoma često dolazi do izražaja, o kojoj se malo zna, a koju svi ljudi prije ili kasnije u ovom ili onom obliku u toku svoga života dožive. Svi mi nekada imamo dane kada se ne osjećamo dobro, ili kako bi se to kod nas definisalo, kada nismo pri sebi, osjećaj kada nisi sav svoj. Nekada je ovo situacijski ograničeno, nekada je sezonski osjećaj koji dolazi i odlazi, a za neke od nas je ovo osjećaj koji je prisutan u našoj svakodnevnici. Ova pojava se isto tako pojavljuje paralelno sa oboljenjima koja su uzrokovana od strane nama nevidljivog svijeta. Kada su oboljenja koja su izazvana od strane džina u pitanju, nekada je ovaj osjećaj dio posljedica takvog djelovanja, a nekada je jednostavno pojava s kojom se ljudi prirodno susreću, čija pozadina ne dolazi od strane džinskog svijeta, makar ne u početku. Često ljudi kada osjeti da nisu svoji, zastanu i razmisle o uzrocima ove pojave. Šta u stvari uzrokuje taj osjećaj da nisi sav svoj? Iako se ovo ljudima generalno dešava, pogotovo ljudima koji su iskušani sihrom i urokom i drugim džinskim uznemiravanjima, ono što im je zajedničko jeste da se ova jasna pojava nejasno ili mutno doživljava. Nekada je teška za objasniti, nekada je nekima od nas nedokučiv izvor ovog osjećaja. Ne znamo odakle je došao, niti kako je sve počelo. A ponekad se još teže dolazi do rješenja, kako bi se uradilo nešto da se ovaj osjećaj više ne ponavlja ili makar da se svede na minimum, kako nam ne bi remetio svakodnevno življenje i kvalitet života. Danas ćemo uz Allahovu pomoć govoriti o ovome osjećaju. Šta je njegova suština, šta je njegova pozadina ili koje su njegove pozadine, kako i zašto utiče na nas i na koji način, koji su pokazatelji i simptomi, kako utiče na liječenje od duševnih oboljenja, kakve povezanost ima po pitanju zdravlja i ruke i koje su posljedice nerazumijevanja ove pojave, šta se dešava kada se ne obraća dovoljno pažnje na nju po pitanju uticaja na nas i naših stanja. Ovo je tek prvi dio i početak ove tematike, jer je ova tematika posebno bitna za one koji se liječe, pošto ima poseban uticaj u njihovim životima. Prvo moramo izgraditi kod sebe svijest kako bi nakon što naučimo o čemu se radi bili u stanju da prihvatimo ovu pojavu i stvari koje su usko vezane za nju, onako kakve jesu. A zatim da jednostavnim putima otpetljamo i otklanjamo ono zbog čega mnogi od nas nismo u stanju da živimo život na ispunjavajući način. Ova pojava nije ništa novo, nije novo nastala stvar, nije nešto što narodi prije nas nisu doživljavali. Pošto osjećaj da nisi sav svoj može doći u raznim oblicima, intenzitetima i u raznim situacijama, razumijevanje suštine zna biti kompleksno i komplikovano. Međutim, kada se stvari razgrani i svako objašnjenje postavi na svoje mjesto i kada se razmotre neke solucije, vidjet ćemo uz Allahovu pomoć da je fenomen osjećaja da nisi sav svoj u stvari veoma rješiv i da je prognoza veoma pozitivna, ne iz ugla lažne nade, već istinske i logične nade, samo što nam šejtan zbog svog zamućivanja nekada predstavi stvari i situacije kao veoma negativne i nemoguće, a mi mu, nažalost, znamo mnogo toga povjerovati i uzeti njegovo došaptavanje kao istinu koja je presudna. Da bi ovo bolje razumjeli, počet ćemo s jednim hadisom koji je temelj ovom prvom dijelu. Ibn Mađe bilježi hadis gdje stoji da se prenosi da je Uthman bin Ebul al-As rekao: kada me je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imenovao ili postavio za namjesnika ili emira Taifa, počelo mi se dešavati nešto. Počeo sam se zbunjivati tokom namaza. Dakle, kada je bio postavljen kao namjesnik, pojavio mu se osjećaj kao da nije sav svoj. Kada je klanjao, vidio je da nešto nije u redu s njim i tu je počeo primjećivati o sebi ovaj osjećaj. Na prvi pogled neko bi pomislio, pošto se spominje da je bio na poziciji na kojoj je bio, da se možda radi o posljedicama stresa, umora, napora s ljudima, ili da se radi o posljedicama zavisti ili nečemu slično, kada neko na sebe preuzme veliki emanet kao što je taj. Međutim,
Pogledajmo mjerilo ashaba, pogledajmo brige o namazu. Bez sumnje je njegova pozicija ostavljala trag na njega i njegovo zdravlje jer je ljudsko biće. Ali kada je počeo da utiče na njegov namaz, znao je da mora nešto preuzeti. Ovaj ashab je primijetio da nešto nije u redu s njim zbog promjene u kvalitetu njegovog namaza. Vodio je toliku brigu da i najmanja promjena u kvalitetu namaza odmah upali crvenu lampicu. Odmah ga pokrije da vidi što je to što mu remeti namaz. Jer je znao da ništa nije vrijedno tome da ti namazi stradaju, jer ćeš s njima i ti stradati. U isto vrijeme koristio svoj namaz kao vid pregleda i terapije, kao vid analize za svoje stanje i za svoju dušu. Praksa koja mnogima danas fali. Ljudi koji su iskušani bilo kojim problemom, bio džinski, bio socijalni, bračni, financijski, bilo šta. Svaki vjernik će osjetiti na svom namazu tragove svojih iskušenja. I ovo je normalna i prirodna pojava, ali koja nikako ne smije postati hronična ili imanski uništavajuća. Ne smijemo dozvoliti da zbog bilo koga ili bilo čega upropastimo svoje namaze, a od onoga što ne možemo kontrolisati, pa Allah ne zadužuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Čovjek se mora odupirati i nastojati da izvuče maksimum iz svojih ibadeta tokom takvih situacija. Međutim, postoje ljudi koji popuste u svojim ibadetima, svedu ih na formalnost ili još gore, ostave ih ili dio njih zbog situacija u kojima se nalaze. U hadisu dalje stoji: počeo sam se zbunjivati u namazu sve dok više nisam znao šta radim. Dakle, počeo je se zbunjivati do te mjere gdje nije znao šta i koliko klanja, poremetilo mu se uobičajeno stanje, bio je mentalno odsutan, dakle nije bio sav svoj, nije mogao da se bistro koncentriše. Kaže dalje: kada sam to primijetio, otputovao sam do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajmo menhedž ashaba. Čim je nešto osjetio pri sebi što nije znao šta je ili što ga je uznemirilo, otišao je do poslanika i to otputovao. Dakle, vraćao je svoje životne probleme, ili možda bolje rečeno, tražio je spas direktno i prvenstveno u sunnetu i u uputama i savjetima poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije bilo čega drugog. I pošto se spominje putovanje, ovo ukazuje na veliki trud i veliku brigu. Mnogi ljudi danas, ukoliko im nije pružena instant pomoć ili lijek ili rješenje za neki njihov problem, oni odmah dignu ruke i odustanu. Ovo je ipak bio namjesnik Taifa koji je bio veoma zauzet, ali čim je osjetio nešto kod sebe, otišao je da to provjeri i popravi, jer on je znao ako ne bude dobro, kako će biti dobro oni ispod njega, kako će svoje emanete ispunjavati, prvenstveno svoj namaz, ako nije sav svoj, a još uz to nije siguran od čega mu je. On nije dozvolio da se to širi, da se razvija, da dođe u situaciju gdje će to negativno uticati na njegov iman i na stanje drugih muslimana. I ovako svaki vjernik treba postupiti. Naš nemar i naši grijesi ne samo da utiču na nas, već utiču na svi oko nas. Utiču na ljude koje možda i ne poznajemo, niti znamo da utiče na njih. Ali će se sve objelodaniti na sudnjem danu. Biće svima jasna ta težina olakog shvatanja današnjih grijeha i nemara i posljedice prokockanih emaneta. Dalekovidnost je vrlina koja je veoma, veoma bitna, pogotovo u današnjem vremenu. Koliko je onih koji, na primjer, boluju od džina, međutim, ne žrtvuju ništa ili skoro ništa od svog dunjaluka da bi došlo do rješenja ili izlječenja, koji ne bi napustili posao ili školu ili nešto slično tome jedno vrijeme kako bi se liječili ukoliko to ta situacija zahtijeva, nego ni dan rada ili škole ili slično ne bi žrtvovali. A u isto vrijeme duhovno propadaju zato što su dunjaluk stavili na prvo mjesto. Nažalost, oboljenje se kod takvih vremenom toliko ukruti da ih izobliči, pa se jednog dana neće moći prepoznati, niti ono u što su se pretvorili. Oni i njihov život usto, jer nisu reagovali dok su imali snage i jasnoće. Ne bi putovali do nekog učača jer im je mrsko, ali u isto vrijeme bi veselo i raspoloženo putovali zbog nekog posla ili provoda ili odmora. To ne stavljaju na čekanje. Koliko je onih koji su toliko zapostavili svoje liječenje da sad nisu ni u stanju da se liječi,
A to nije tako jer nije bilo učača ili informacija ili terapija, ne. Nego nije bilo iskrenosti da se ide do kraja, pa šta god to značilo. Bukvalno. Nije se osoba prvenstveno prvo obratila poslanikovom sunetu prije, u toku i poslije iskušenja. U današnjem vremenu svjedočimo velikom porastu raznih oboljenja, pogotovo duševnih ili mentalnih. Isto tako vidimo ogroman gaflet i riddet i okretanje od vjere. Međutim, u isto vrijeme, toliko su dostupne informacije danas i načine otklanjanja neznanja i dolaženja do lijeka i drugih ljudi i tako dalje, da je pravdanje neznanjem ili nedostatkom pomoć skoro pa nemoguće. Iako je primjer poslanika poseban, generalno šta se isto može izvući iz ovoga jeste da se potraži pomoć, pa makar ti sam bio stručan u nečem, od onoga koji je bolji od tebe i da se ne stidiš i da to nije poniženje ili sramota. Razmislimo o ovom primjeru. Džibril a.s. je učio poslaniku s.a.v. A mi nekada izbjegavamo jedni drugima pomoć samo da se ne bi šta pročulo, da ne bi narod pričao, samo da nam se ego ne ošteti. Pogotovo ako smo ljudi koji imamo određeni ugled ili poziciju u društvu. Dakle, ovaj ashab je imao veoma bitnu ulogu u životima ljudi i ogromnu poziciju u društvu, ali ga ponos ili oholost ili zauzetost ili ljubomora ili zamišljena sramota ili mišljenje neukih nije odvratilo toga da potraži pomoć. Koliko je onih koji boluju, a ponašaju se suprotno ovome pristupu. Ovo se nekad zna dešavati čak nekim ljudima od znanja ili učačima i sl. Koliko je onih danas koji jedni drugima okreću leđa, okreću se jedni od drugih, ne selame se, ovaj je ovakav, ona je onakav, on je s onima, ovi su s ovim, pa čak i da neke istine u tome ima. Subhanallah, zar u našim očima mogu biti gori od onih koji su šejtani u osnovi s kojima smo u kontaktu skoro svaki dan? Zar da smo razumniji i milostiviji prema njima, a znamo što je Allah objavio o njima? Čak od njih nekada zatražimo neke vrste pomoć, dok znamo biti strogi i žestoki i nemilosrdni prema muslimanima s kojima se ne slažemo u određenim pitanjima ili stavovima. Još to nekada brzinski spakujemo i opravdamo propisima odnosa prema novotarima i slično tome i znamo to spustiti na ljude koji su okvirno od ehli sunneta ili ciljaju to slijeđenje prvih generacija. Žar mnogima zato nekako ne nestaje. Uvijek spremni spustiti bić oštre kritike i zamjerce sa muslimanima, a kada su drugi u pitanju, ne da nema žara, nego se još rastopimo od nježnoće. Ko ful ahlaklije, a uništiše nas dvostruki aršini. Sa svim sortama kafira i mušrika i novotara samo najbolje. Ne zasmetaše nam ni širkovi ni novotarije odjednom radi maslahe. Pozivamo se na sunnet i menheđ, samo ne znam čiji takav. Allah da nam popravi stanje. Niko nije imun ni na psihološka oboljenja, ni džinska, ni imanska, ni bilo šta. Zato na kojim god stepenu bili, koliko god imali diploma ili položaja ili znanja ili imetka ili koje god pozicije zauzimali u društvu, ne dozvolimo da nas odvrati od popravka našeg stanja, naš ego. Neki džahilijetski principi, ponos, neka zamišljena sramota ili bilo šta slično, jer će cijenu toga platiti i drugi koji računaju na nas, oni o kojima se brinemo i cijeli umet, a ne samo mi kao individualci, jer naša stanja utječu ne samo na nas, nego na one oko nas i onda na one oko njih. Kao što njihova stanja utječu na nas, tako ne budimo sebični. Cilj šejtanov i jeste takav, da stvori takvu atmosferu i zato imamo ovo stanje koje imamo danas. Samo zbog toga što nismo ili nemamo pristup kao što je ovaj ashab imao. Zdrav i iskreni islamski pristup gdje ego i džahelijet nemaju ni mjesta ni glasa. Pogotovo kad znamo da će naše odluke uticati na druge oko nas. A kamoli kad će takav pristup uticati na našu vjeru i načinu kako je predstavljamo onima oko nas. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma wa lahum 'adabun alim.
Allaha nam, mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov. Njih čeka patnja nesnosna. Razlog što su mnogi mušrici nijekali poslanike, kao mušrici dan danas, jeste samo iz razloga što kada im je šejtan nešto ružno predstavio lijepim, a ono od Allaha što je lijepo predstavio ružnim ili nazadnim ili nepoželjnim ili teškim, mrskim, oni su to prihvatili kao tako, a makar od Allaha imali dokaza suprotno, pa su postali šejtanovi drugovi koji su s njim u poslovima povezani kaznom i patnjom, jer su stavili razum iznad objave. Ovo je veoma opasna osobina i put na čijem kraju stoji džehennem, a čiji početak je bio neispravan i nezdrav pristup prema Allahu i njegovoj uputi koja nam je dostavljena. Spas je u ispravnom menheđu kada se traži rješenje koji se vidi u nastavku ovoga hadisa. Kada je ovaj ashab stigao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mi je rekao: sine Ebul Asa. Rekao sam: da, Allahu poslaniče. Rekao mu je: šta te dovelo ovdje? Šta je bilo? Rekao je: o Allahov poslaniče, dešava se to da se ja u toku svoga namaza toliko zbunjujem sve dok ne znam šta radim. Poslanik je rekao: to je šejtan. On je rekao: to je šejtan, dođi ili priđi. Pa sam mu prišao, odnosno približio sam se, a on je sjeo na prednji dio mojih stopala. Udario je rukom u moja prsa i sa svojom rukom stavio malo pljuvačke u usta i rekao: izlazi, o Allahov neprijatelju. I to 3 puta, a zatim je rekao: nastavi sa svojim poslom. Obratio se njemu i onda rekao: nastavi sa svojim poslom. Osman je rekao: zaista nikada se nisam osjećao zbunjenim tokom namaza nakon toga. Napustilo me je ono što me snašlo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah znao o čemu se radi kada mu je on opisao svoje stanje. Ključna informacija došla do njega jer se spominje da se problem dešava ili izraženo primjećuje samo u toku namaza. Dakle, ovaj ashab nije došao da se žali, da se ne osjeća kao sav svoj zbog svih stvari općenito, ili da je neko fizičko oboljenje u pitanju i slično tome, već se problem vezao samo za njegov namaz. A namaz, ako je ispravan, sve drugo će biti ispravno. Tako da šejtan cilja namaz i druge naše ibadete, jer zna ako to ne bude kako treba, njegov posao s nama je mnogo lakši nakon toga, bez obzira zbog čega nas napada. Ovaj ashab je iznio sve informacije koje je imao, a zatim nakon što je saslušan i analiziran, počelo je odgovarajuće liječenje, što je veoma bitan redoslijed za ove situacije. Ko brzo reaguje, čim osjeti nešto, šanse za brže izlječenje su vjerovatnije, a Allah najbolje zna. Ovaj simptom u vezi ibadeta je izražen kod mnogih koji se liječe ili koji boluju, a istovremeno najteže padaju šejtanima koji su u njima. Namazi, ispravni namaz, učenje i drugi ibadet, ali ono što ima ili čiji sebe bude spuštanje bereketa, kao što je ovdje spomenuta pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je imala poseban bereket. Iako mi nemamo ovu osobinu, kao što je bila prisutna kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pljuckanje i puhanje u toku ruke je i nama ostavljena praksa po hadisima. Međutim, bereket nije vezan za nas, nego dolazi od Kur'ana kojeg učimo, a zatim kada se pljucne ili puhne, sami bereket od učenja utiče na bolesnika, slično kao kada se, na primjer, uči nad vodom. Dakle, voda nema poseban bereket sama po sebi, ali učenje koje ta voda snimi ili primi ima. Izuzetak je zemzem voda koja je posebna. Tako ako se spoji učenje nad zemzem vodom, to je preče i utiče bolje, a Allah najbolje zna. Zbog ovoga je lijepo koristiti stvari koje su spomenute u Koranu i Sunnetu kao dodatne terapije mimo učenja, zbog važnosti i bereketa, jer nisu bez razloga spomenuti. Spominje se u hadisu da ga je udario po prsima. Zašto? Zašto prsa? Ako se žali na nešto što se dešava u glavi, zašto da ga udari po prsima? Veoma bitno pitanje. Šejtani prave čvorove u tijelu, a posebno vole čvorove u grudnom košu, u predjelu probavnog sistema, ramena, glave, spolnih organa, ali najopasniji čvor jeste kod srca. Zašto? Pošto zdravlje srca je bitno i u imanskom, a i u fizičkom smislu. Kur'an i upute se spuštaju na srce
Iako je mozak bitan bez ikakve sumnje, međutim Allahova uputa uvijek treba biti iznad logike mozga ako su u koliziji. Većina onih koji su opsihrani ili opsjednuti osjete bolove ili smetnje ili pritisak ili gušenje u predjelu grudi, probleme sa probavnim sistemom, razni problemi sa glavom, spolni organi ili drugi organi i slična vitalna mjesta čovjeka, jer ako tu naprave čvorove i kućice, poslije utiču na ostatak tijela. Poslije puno lakše utiču na čovjeka. Osjete li probleme i u glavi? Bez sumnje. Ali inače korijen problema bude ili u predjelu grudi ili u probavnom sistemu, pa to utiče na glavu. Na glavu. Iako neki ljudi misle da prvenstveno problem bude u glavi, ali često puta nije tako. Slično kao što, na primjer, povišen krvni pritisak koji dolazi od srca utiče na primjer, glavobolju ili probavne smetnje koje utiču na razmišljanje i raspoloženje i slično. Interesantno je da su to iste tačke koje su označene kao čakre u hinduizmu i budizmu, a nalaze se baš na ovim mjestima, inače direktno po sredini tijela. Pa se spominju razni rituali vezan za ove tačke, što je ništa drugo osim klasične prakse utjerivanja umjesto istjerivanja džina. Ako im se razbiju i neutrališu čvorovi ili kućice koje prave od prljavština, džini ostanu osjetljivo izloženi i nemaju gdje da se kriju u tijelu osim površno i puno lakše izlaze ili budu spaljeni rukijom jer nisu zaštićeni u svojim kapsulama. Zbog ovoga je u mnogim slučajevima greška počinjati sa spaljivanjem i mučenjem džina na početku tretmana ili u prvoj rukiji, iako se ovo čini kao logični pristup na prvi pogled, da se tjera što prije da izlazi i ode. Ovo je u osnovi dobar zamisao i bez sumnje je nekada jedina opcija za određene situacije. Međutim, postepenost u liječenju je veoma bitna i prioritetnija za većinu pacijenata jer reagovanje džina će utjecati na zdravlje pacijenta u toku, ali i poslije rukije. Džin će biti vezan i nekada neće biti u stanju da napusti tijelo tek tako. Zatim, ukoliko ga spaljujemo ajetima, a on nema kud ili tvrdoglavo ne ide, prenosit će svoju muku i svoje emocije i svoje osvete na većinom oboljelu osobu, što će se odrasti na zdravlje osobe u kojoj je. Svašta se može desiti kao posljedica toga, što zna uzrokovati veću štetu koja se može nekada izbjeći samo kada se postepeno radi umjesto na horuk. Ono što je prioritetnije jeste razvezivanje čvorova, dovom i određenim ajetima i ponavljanjem i terapijama, hidžamom, masiranjem i drugim fizičkim metodama. Bilo to da su čvorovi sihra u pitanju ili uroka ili jednostavno čvorovi koji se prave kada se skučavaju u osobi, kada ulaze iz drugih razloga kao zaljubljenost i slično. Nakon toga, kada se neutrališu te tačke i nestanu ti simptomi, džin onda, ukoliko odbija napustiti tijelo ili još nije napustio, tada neka se uči nad bolesnikom u cilju uništenja tog ili tih džina. Zatim će se naći da je džin puno slabiji i lakše izađe ili bude spaljen do kraja ili zadobije velike povrede, a manji utjecaj ili trag ostavlja po pitanju fizičkog i mentalnog zdravlja bolesnika. Jer u tim stanjima džin nije vezan, niti ima utočišta i izlazak mu je jednostavan, a Allah najbolje zna. Razlika između mjesta čvorova i džinskog kretanja ili kolanja po tijelu jeste kada osoba osjeti pulsiranje ili igranje mišića ili bol u koncentrisanom mjestu, to je mjesto čvora ili kućice. To mjesto se mora neutralisati do kraja dok sve ne nestane. A kada osoba osjeti sličan ili isti osjećaj, međutim, nije koncentrisan na jedno mjesto, nego osjeti igranje ili premještanje u tijelu, čas je vamo, čas je tamo, tad se vjerovatno radi o kretanju samoga džina ili više njih, ili u rijetkim slučajima premještanje kućica ili pravljenje novih čvorova i sihra i tako dalje, a Allah najbolje zna. Neobraćanje pažnje na razvezivanje čvorova i uništenje kućica u tijelu i sihra u i van tijela, ako je sihr u pitanju, je čest razlog zbog čega se neko jako dugo liječi, džin reaguje, ali nikada ne napušta tijelo. A onda kada se sihr obnovi ili se džin oporavi, sve se počne iznova dešavati. Onaj koji se liječi može radi toga izgubiti moral, kao da se bori protiv nečega neuništivog.
Ali to nije tako, nego se samo tako pričinjava jer im se nije utočište uništilo. Kao što oni naš štit pokušavaju srušiti i slomiti da bi nam naudjeli naš štit i zaštitu koju dobijemo putem zaštitnih zikrova, ibadeta i sl. Bolesnik sam nekada osjeti u sebi osjećaj kao da nešto blokira izlazak džina. Kao da ima nešto što se mora očepiti, nešto što koči izlazak. Mimo samog sihra u tijelu ili grijesi koji osporavaju liječenje i slično tome. Ovo gore što smo naveli je mogući razlog za ovo stanje, a Allah najbolje zna. Zato se u toku i van ruke treba mnogo vremena posvetiti dovama u vezi toga. Ukoliko bude potrebe, inša Allah, ćemo druge prilike detaljnije objasniti tematiku ove vrste, jer neke stvari su veoma ključne. Međutim, danas smo ograničeni vremenom, pa idemo dalje. U hadisu vidimo praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje se spominje da se direktno obratio džinu. Direktno, bez da se on javio, i to s jasnom porukom i naredio mu izlazak. I to čak bez učenja. Bez učenja ruke. Šejtan je uzeo pouku i izašao je za svoje dobro. Dakle, situacija nije morala biti teža nego što jest. Neki džini koriste svoj razum, a mnogi pokušavaju na silu. Nažalost, situacije su većinom takve da se mora učiti ruke i davati dugotrajnije terapije kod ljudi danas. Ali obratimo pažnju na postepenost i jednostavnu, ali sveobuhvatnu praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I danas jedna taktika koja se može koristiti prije samoga učenja ruke jeste upućivanje nasihat džinima kao i obraćanje njima i naređivajući im da Allaha radi napuste tijelo, da iskoriste svoj razum prije svoje snage, da se pokaju Allahu i slično tome. I ovo normalno samo tad kad smo uvjereni i znamo da osoba ima pri sebi džine. I ovo ako se već radi treba da bude što kraće i direktno, a učenje što duže, a ne obrnuto. Ne obrnuto. Najbolji tretman u ruki je generalno onaj koji je jednostavan. Oni propisani i čvrsto nametnuti. Bitno je da samo nema nedostatka sabora. Dodatno, ovaj šejtan je ciljao veoma bitnog čovjeka koji je upravljao velikom masom muslimana, dakle njihovom zajednicom i stanovništvom toga mjesta. Znao je ako njega pokvari, ili ošteti, ili razboli i slično tome, da će to utjecati na cijelo društvo. A kako će ga oboriti, šta je uradio? Pokušao je da mu pokvari stanje namaza. Jer šejtan je znao ako mu namaz oslabi, ako mu srce oslabi, oslabit će i čovjekova djela, a poslije se sve odvija kao efekt domina. Isto tako, ovaj ashab se žalio samo na namaz, dakle šejtan je pokušao biti lukav i skoro neprimjetno djelovati, jer je znao opasnost za sebe ukoliko ovaj ashab potpuno razotkrije o čemu se radi. Međutim, kada god šejtan djeluje na čovjeka, uvijek ima neki pokazatelj. Samo što se ti pokazatelji moraju prepoznati, mora se imati svijest i znanje u vezi njih, jer šejtan većinom djeluje na način da se nešto može dvosmisleno tumačiti. Dvosmisleno. Kao u ovom primjeru efekt na namaz, koji se prirodno može desiti svakome čovjeku bez džinskih problema. Ili neki psihološki problem koji se prirodno može desiti nekome kao posljedica neke traume ili stresa i slično tome. Dakle, šejtani vole da maskiraju svoje zlodjela drugim pojavama kako bi čovjek mislio da je do nečega drugog, a ne do djelovanja samoga šejtana. Još ukoliko je osoba vjerski slabija, manje će osjećaja imati u pogledu prepoznavanja i djelovanja kada je šejtanski utjecaj u pitanju. Tako je i djelovanje na mnogi ljude danas. Imaju tako jasne simptome, prepoznatljive za one koji to znaju prepoznati. Međutim, ljudi to nekad pripisuju svemu i svačemu, samo ne šejtan. Samo ne šejtan. Bez sumnje, ima i druga krajnost gdje se sve pripisuje šejtanu, međutim, mnogi ljudi su opsjednuti od strane džina, a taj džin ili ti džini im podmuklo prilaze i kroje svoje napade i koriste kao kamuflažu sve i svašta od izgovora putem fizičkih ili mentalnih oboljenja, samo da čovjek ne usmjeri svoj trud u otklanjanju njih koji su uzrok tome, a tek kada ne osjete opasnost, onda se potpuno razotkriju i opuste i nije ih briga da li čovjek zna da su iza zdravstvenih ili životnih problema baš oni. Ovo se zna dešavati tad
kada su u onoj mjeri opasnosti da im ne prolazi gluma ili varka da nisu tu, ili jednostavno ne uspijevaju da se prikriju pa idu na sve ili ništa, uhvati ih panika. Mnogi ljudi misle da ako klanjaju i uče zikre, da im džini ne mogu ništa, ili ako počnu da se liječe da neće biti otpora. Jeste, zaštićeniji su od većine ljudi zbog tih ibadeta, međutim to ne znači da će šejtan tek tako od nas odustati. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najbolje ibadetio, najbolje. Pa kada je bolovao od sihra, čak se i njemu prikrivao slučaj sve dok mu njegove žene nisu ukazivale na ono što mu se dešavalo. Maskirao se sihr u vid nečega drugog, nečega ljudima prirodnijeg. Zamislimo kako je tek stanje ljudi koji ne obavljaju te ibadete u svojoj svakodnevnici i kakve su njihove šanse protiv šejtana. Kakve su njihove šanse protiv šejtana. Čak ako učimo drugima. Jeste, procentualno činimo djela gdje smo zaštićeniji od većine ljudi zbog količine učenja i zikra, ali u isto vrijeme zbog prirode sukoba smo isto tako još više na meti od prosječne mase ljudi. Samo što je Allahova milost prema nama takva da me nekad stidi razmisliti o tome. Koliko je samo Allah milostiv, koliko se samo brine o nama, a da je nama nepoznato ili neprimjetno. Nekada i sam šejtan zna održati lekciju u akidi, u toku ruke iz jedne žene je progovorio jedan džin, umoran, iscrpljenim glasom, i rekao je, znaš li ti da je danas mnogobrojna skupina džina prolazila kraj tvoje kuće? Došli su da ti naude, mrzete, kvariš im poslove, došli su toliko blizu, ali su zastali. Bili su tu jedno vrijeme, pričekali, skupljali se, pričekali, ali ih je nešto ometalo, neko svjetlo. Nisu mogli izdržati da budu tu, pa su se razbježali. Pa su se na kraju razbježali. Kaže, znaš li ti zašto? Rečeno mu je, zašto? Kaže, nemoj misliti da je to zbog tebe, lično, ili da umiješaš da si poseban. Ne, to je samo zbog, po njegovim riječima, to je zbog milosti tvoga Boga prema tebi. Ovo džin govori o drugim džinima. Allahu ekber. Iako se u osnovi šejtana ne vjeruje, pogotovo onima koji progovori na ruki, i mi ne poznajemo šta se dešava u svijetu gajba, ali ako je ono što je pričao istina, bilo mi je interesantno da je čak i on, iako je šejtan, doživljavao ili okarakterisao to kao Allahovu milost. I znao je da smo mi slaba stvorenja, kao i oni, i da mi svi potpuno ovisimo o Allahu. Pogledajmo šejtansko uznemiravanje ovog ashaba spomenuto u hadisu. I bezobrazluka ovog šejtana, znajući koga napada, ali ga činjenica da je on ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije spriječila od njegove pokvarene prirode prema čovjeku. Nemojmo misliti da se ovo i dan danas ne dešava. Najiskušaniji nakon poslanika su oni koji ih najdoslovnije slijede, najiskušaniji su oni koji su najkorisniji islamu i ljudima. Isto tako vidimo da iako na prvi pogled možda je izgledao problem kao krupan, jer ipak je ovo ashab koji je ovo preživljavao sa ispravnim pristupom i dijagnozom i terapijom, jednostavno se problem riješio. I šejtanova spletka je razbijena jer se reagovalo ispravno i na vrijeme. Zato je veoma bitno da slijedimo uputu brižno i žurno, da slijedimo smjernice i da se držimo redoslijeda u tome. I da se uvijek sjetimo koliko nas Allah čuva, da ne zaboravimo sami sebe u iskušenju i da se sjetimo da smo bez Allahove pomoći i zaštite i podrške bespomoćni. Da se uvijek sjetimo da je šejtanova spletka slaba, ma koliko god se činila opasna ili zapetljana. Sjetimo se da kako smo mi iskušani šejtanima, tako su šejtani iskušani s nama. I Allah iz svoje mudrost njima daje prostora da čine određenu štetu, pusti ih neko vrijeme da u zlu pretjeruju, a zatim ih iznenada kazni onako kako nikada nisu mogli zamisliti i očekivati, a nama pripadaju nagrade za pretrpljene muke ako budemo postupili kao pravi vjernici. Čak i ako poduzmemo sva mjerila zaštite, kao što je bez sumnje ovaj ashab ubijeđen sam učinio, ako Allah odluči da nas nekad iskuša s nečim od nevidljivoga svijeta, to ne znači nužno da smo mi nešto skrivili. Jednostavno je nekada tako jer Allah želi da nas poduči nečemu ili da nam zbog toga podari deređe koje ne bi dostigli bez toga.
Kada osoba dobije osjećaj da nije sva svoja, postoji faktor disocijacije. Šta je disocijacija? Disociare na latinskom znači rastaviti ili odvojiti. Disocijacija je veoma opširan izraz koji se kontekstualno mora razumjeti. Sociološki, kada se spominje disocijacija, cilja se na razdvajanje nekoga ili neke skupine ili nekog društva od prihvatanja određenih vrijednosti ili vjerovanja ili normi ili odbijanja određenih pojava kao što su određene vrijednosti, uvjerenja, trendovi i sl. tome. Vjerski disocijacija je otprilike u kontekstu propisanost odvajanja imana i kufra, odvajanja harama i halala, ljubavi, mržnje u ime Allaha i tako dalje. U fizici i hemiji to je kada se nečim izazvano ili takozvano samostalno, kako oni to opisuju, raspadaju molekuli na dijelove koji su bili sastavljeni kao jedna cjelina, nekada u razne frakcije ili grupacije, nekada u pojedine i individualne dijelove i slično tome. I ovo se inače odvija pod utjecajem nekog faktora ili uz pomoć neke sile ili pod utjecajem nekih utjecajnih okolnosti. Kada je psihologija u pitanju i poremećaj te vrste, onda kada se spominje disocijacija, onda se tu cilja na generalni termin kada se objašnjava pojava ili stanje ili poremećaj kada se neko osjeća da nije povezan sam sa sobom ili s nekim ili s nečim, da nije sav svoj, promjene u osjećajima kao u vezi identiteta i svijesti, pa čak i sklop sjećanja ili pamćenja ili uspomene koje idu uz to. Nekada se ovim ljudima kao posljedica toga dešava da čak poprime novi identitet ili nekoliko identiteta, novi sklop osobina ili zbog određenih razloga zaborave sami ko su i šta su ili se počnu doživljavati i ponašati kao neko ili nešto što oni u svojoj originalnoj suštini nisu. Nekada se ovo dešava zbog psiholoških problema, zbog određene traume, okruženja, ali nekada se ovo dešava i zbog džina, zbog sihra, uroka ili kombinacija svega toga. Disocijacija, kada su poremećaji osobnost u pitanju, je generalni termin koji se koristi kada se objašnjava pojava kada se neko osjeća da nije povezan sam sa sobom ili sa svojom okolinom ili situacijama u kojima se nalazi. Djelomično ili potpuno gubljenje kontrole po pitanju svijesti o sebi i čak svojim tjelesnim pokretima, a nekada i gubitak sjećanja ili orijentacije. Kada se osoba odcijepi od sebe, odnosno kada osjeti ili vidi da se mijenja, da nije ista osoba, kada vidi da nije sav svoj, onda depersonalizacija uzme maha. Osoba doživljava narušavanje samoga sebe. Šta je depersonalizacija? To je poremećaj disocijativne prirode gdje se odvajaš od svoje persone. Dodatna pojava koja je usko vezana jeste derealizacija, a to je pojava kod ljudi gdje doživljavaju sebe i život oko sebe kao nadrealno iskustvo, kao da se posmatraju izvan sebe, kao da više ništa normalno nije. Ovi poremećaji ili simptomi tih poremećaja se mogu pojaviti zajedno ili odvojeno. I da budemo jasni, u normalnim okolnostima ljudska bića koriste psihološke ili fizičke disocijacije kao odbrambeni mehanizam kako bi uspješnije preživljavali neke od životnih situacija, pogotovo gdje preživljavanje zahtijeva da se ponašamo suprotno nekim našim osobinama, prirodnim ili navikama. Iako mnogi ljudi boluju od ovih poremećaja ili budu iskušani s tim, česta pojava je da su ti poremećaji misdijagnozirani i ili nedovoljno dijagnozirani. Ovo rezultira tim da ljudi koji prolaze kroz ova stanja budu izloženi povećanom frustracijom ili frustracijama i u mnogostruče se osjećaj slabosti i gubljenja nade. Oni idu od doktora do doktora, od psihijatra do psihijatra, od profesionalaca do drugih profesionalaca, od učača do učača, tražeći neku konkretnu dijagnozu ili pozadinu i uzrok njihovog stanja. Traže način otklanjanja ovih simptoma kako bi bili u stanju da pokušaju da što pozitivnije gledaju na svoju budućnost. Međutim, čak i kad dobiju ispravnu i preciznu dijagnozu ovoga ili ovih stanja, mnogi, oni koji se liječe ili koji liječe druge, bez obzira bilo to Kur'anom, bilo to medicinom, bilo to psihologijom, oni sami nekada ostaju bez konkretnog dugotrajnog rješenja, osim što ponude metode ublažavanja simptoma.
Dakle, onaj koji boluje i onaj koji liječi su skoro u sličnoj situaciji po pitanju traženja rješenja. Nije ni to nužno uvijek problematično. Zašto? Jer mnogo puta se ljudi izliječe bez poznavanja svih potpunih detalja i sasvim je dovoljno davanje nešto od generalnih terapija. Nekada je dovoljno čak i mali dio, samo eto da se čovjek sam pokrene, da poslije ozdravi postepeno puno brže i lakše. Samo mu je trebao taj početni momentum. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Zašto se dešava da razne vrste liječnika ostaju bez dugotrajnih rješenja za mnoge pacijente? Zato što je sam šablon rada preopširan kada se uporedi jasni plan rada, kada se liječe više poznata i opipljiva oboljenja. A kada su ove druge pojave u pitanju, postoji zamagljeniji ili mutni, odnosno neizvjesni plan rada, bez obzira bile džinske ili samo psihološke prirode ili kombinacija toga. Ova magla se pojavljuje zbog toga što je cilj tretiranje tih poremećaja ili oboljenja, povezivanje onoga što je rasparčeno, ono što je trenutno u dijelovima, nešto što je prije bila jedna zdrava cjelina, a ucijeliti i integrirati ono što je razdvojeno nekad nije jednostavno. Ne zato što nije moguće, nego što ono što je razdvojeno, pogotovo neko vrijeme, zbog raznih faktora i dešavanja, taj razdvojeni dio, kada bude vraćen na prvobitno mjesto, ne uklopi se kao što se nekad uklapao ili kao što se očekivalo da će se uklopiti. Zato je svojstveno kod liječenja od džina i ovih psiholoških stanja to da je nužno prilagoditi liječenja za svaku odgovarajuću fazu toga. A isto tako da se nekada moramo pomiriti s tim da neće sve biti baš kao prije. Da se kvalitet života može popraviti, ali da neće biti kao što je nekada bilo, jer život ide dalje, a mi ne možemo ništa protiv vremena. Niti se možemo vratiti u prošlost, niti ubrzati vrijeme da vidimo šta je u budućnost. Možemo samo pokušavati iskoristiti vrijeme dok ga imamo, eventualno efikasno, ne ponavljajući svoje ili tuđe greške. Disocijacija postaje problematična samo tad, kada osobu u potpunost rascijepi, do mjere gdje se ne vraća u normalno stanje ili gdje mutira, gdje je veoma teško da dođe ili dolazi sebi, ili do mjere gdje čak i da dođe sebi, lično se trajno poremetila. Ni ovo nekad nije nužno negativna pojava, jer nekad se desi da se osoba jednostavno mora slomiti kako bi se izgradila bolja i jača nego što je prije loma bila. Disocijativni poremećaj ličnost ili poremećaj depersonalizacije i derealizacije, to su stanja koja se ne uklapaju uvijek u samo jednu kategoriju ili šablon rada, jer zbog unutrašnjeg konflikta osobe mogu imati različite odgovore na simptome i zbog psihološkog odvajanja znaju ostati prazni, a neko ili nešto će popuniti tu prazninu. Bio to neki alter ego, neki novi identitet, bio to džin ili slično tome, i sve se nadovezuje nakon toga. A tek postane kompleksno kada se iznova ponavljaju stvaranja tih praznina, pa se popunjavaju s nečim ili s nekim drugačijim od prethodnih popunjivača, ili koja god lažna realnost zamijeni njihovu izgubljenu pravu realnost. Kada se mentalni procesi kao što su emocije ili identitet ili percepcije poremete, onda se desi dezintegracija i shodno intenzitetu toga u kolikoj mjeri ili u onoj mjeri koliko se to dešava, svijest bude razlomljena. Onda u toj mjeri će se ili pojaviti patološke manifestacije koje mogu ostati hronične ili će biti nepatološke ili blaži oblici promjene gdje se osoba puno brže vrati sebi ili postane sav svoj. Dobro, koji su simptomi depersonalizacije? Nabrojit ćemo nekoliko radi boljeg razumijevanja, ali bez detaljnog komentarisanja ovaj put. Da napomenem, neka od ovih stanja mogu, ali i ne moraju biti povezani sa džinskim utjecajima ili nekada se paralelno pojavljuju uz takva oboljenja zbog same depersonalizacije. Broj 1. Ti imaš upone osjećaje koji se ponavljaju, koje bi opisao kao da si odvojen od svog tijela ili svojih mentalnih procesa, kao da posmatraš samoga sebe ili svoj život kako se odvija iz daljine i nekako ploviš kroz život posmatrajući samoga sebe.
Broj 2. Ovo tvoje iskustvo onda remeti tvoj socijalni život, vjerski život, profesionalni život ili druge funkcije gdje nisi potpuno mentalno prisutan gdje god se nalazio ili što god radio. Broj 3. Iako ti možda ne haluciniraš i znaš da se ovo stvarno dešava, znaš da nisi lud, ali u isto vrijeme nisi ni sav svoj u smislu konkretne uključenost u vlastiti život. Broj 4. Osjećaš se kao da je neko uključio autopilot, kao da je neka nepoznata sila uzela kontrolu nad tvojim tijelom ili umom i da se zasebno od tebe služi tvojim tijelom ili umom, a pravi ti je nekako potišten u pozadini svega toga. Nikako da dođe do izražaja ili rijetko kad. Iako ovo zvuči isto kao kada nekoga preuzima džin, ovo se razlikuje od džinskog opsjedanja jer u ovim stanjima osoba je mentalno odsutna sama od sebe, a ne zbog džina. Broj 5. Imaš poteškoće u međusobnim vezama, pogotovo bliskim vezama. Što bliže, to gore. Neki ljudi zbog ovoga nemaju nikakve emocionalne konekcije ni s kim. Čak ni s roditeljima, supružnikom, familijom i djecom itd. Nekada zbog ovoga ne osjetiš pravu brigu o tvojim djelima ili ponašanjima i posljedicama toga, a u isto vrijeme razumiješ da bi te trebalo biti briga. Pa te zabrinjava zašto te nije briga, trgate to jer bi volio da te briga, ali djelima pokazuješ kao da te nije briga. I sve tako u krug i ovo radiš sa svima ili skoro svima, a ne samo sa određenim osobama kao tvoj svjesni ili često nesvjesni odgovor na zlostavljanja ili maltretiranje ili traume iz djetinjstva ili susret s nekim ljudima koji su ti pričinjavali neugodnosti i tako dalje, što je tema za sve. Broj 6. Boluješ od depresije i anksioznost koja povećava tvoju utrunost. Prirodno zbog depresije i anksioznost i povećane brige slijedi depersonalizacija jer te jako frustrira što se osjećaš kao da si izolovan ne samo od svijeta oko sebe, nego i od samoga sebe. U ovim stanjima je to prilika šejtana koji te pokušava preuzimati zbog ove otuđenosti. Njemu je to zabranjeno, a ti ne smiješ ovo dopustiti, moraš se odupirati. Broj 7. Imaš velike poteškoće oko koncentracije, depersonalizacija utiče na tvoje psihološke procese, pa ti postane teško da se koncentrišeš i osjećaš se kao da si slabi ili prazan, kao da ti je mozak ili prazan ili zamućen, pogotovo ako se moraš naprezati oko nečega. Tvoja razmišljanja su često neorganizovana ili nepovezana i teško ti bude zadržavati nove informacije. Često se desi da svakodnevne stvari zaboravljaš. 8. Sjećanja iz tvoje prošlosti kao da nisu tvoja, nego od nekog drugog, iako ih se ti sjećaš i bio si tu, osjetiš kao da je to bilo u nekom drugom životu ili kao da se to desilo nekoj drugoj osobi, a ne tebi. Mnogo puta se desi ljudima da vide vanjski svijet kao čudan ili nestvaran ili vide određene stvari u obliku većem ili manjem ili bližem ili dalje nego što stvarno jeste. Ono što je generalno poznato im se čini kao strano, čak i najbliži ljudi njima. Ovi ljudi znaju intelektualno ili logično znaju dakle, da to nije tako, ali im se tako čini i frustrira ih to jer žele da to nestane, ali šejtan im stoji na putu. Šejtan uzrokuje to da čovjek u svakodnevne radnje ili sve što možeš posmatrati o sebi ili drugima, da to bude izopačeno ili da se iskrivi slika i da se zakomplikuje kako bi te zaokupirao s tim. Broj 9. Često se vrti u glavi, vertigo, disbalans, dugo ti treba da se probudiš ili razbudiš, ili da se smiriš nakon nečega što te uplaši ili uzbudi i slične pojave. Broj 10. Imaš osjećaj kao da si usporeni snimak, da vrijeme ili veoma sporo ide ili veoma brzo, da prebrzo prolazi iako oni oko tebe to tako ne doživljavaju, ti se osjećaš kao da si ubrzan u življenju ili usporen, da nikako nema sredine u tome i da tvoj tempo življenja i tempo drugih ljudi nije isti. Sad ćemo postaviti nekoliko pitanja kao generalni filter po kojem se prepoznaje depersonalizacija bez obzira bila ona izazvana džinima ili ne. Broj 1. Da li se osjećaš prazan kao da si šupalj iznutra i uz to nikako ne možeš objasniti odakle dolazi taj osjećaj, nisi siguran koji je izvor ovog osjećaja. Broj 2. Da li se osjećaš kao da si izgubio samoga sebe ili osjećaj prema sebi? Broj 3. Da li imaš stalni ili česte osjećaje kao da su tvoj i tvoje tijelo dva totalno razdvojena entiteta pod uticajem nekoga drugog i da se ti zadnji pitaš po pitanju tebe u tebi? Broj 4.
Da li imaš osjećaj kao da ti je življenje mahinalno, kao da, iako znaš da si ljudsko biće, nekako živiš kao da si robot, kao da si predmet bez emocija, samo eto izvršavaš neke obaveze i sve se vrti oko toga, čak ni ibadete ne osjećaš srce. Broj 5. Da li se osjećaš kao da je tvoja uloga u tvom životu ili u društvu jasna, ali u isto vrijeme kao da usporiš ili se zaladiš kad dođu momenti gdje trebaš da se ponašaš onako kako se to od tebe očekuje ili kako ti očekuješ od samoga sebe. Dakle, imaš osjećaj kao da ne možeš ispunjavati očekivanja u potpunom smislu bez obzira koliko se trudiš. Broj 6. Da li osjećaš apatiju, osjećaš da si utrnuo emocionalno i nisi u mogućnost da osjećaš emocije na zdrav način, iako tačno znaš šta bi trebao da osjetiš, kao da i kad postoje te emocije osjetiš kao da su toliko duboko zakopane u tebi i ne uspijevaš da ih dovedeš na površinu ili da ih ispoljiš na zdrav način ili na način kako ti to razumiješ o sebi. Broj 7. Da li bi opisao svoje iskustvo života kao mrtvo življenje? Kao da skoro svako drugi živi normalan život, a ti kao da nekako lebdiš u zraku, niti si tu, niti si tamo. Svima život ide dalje, razvija se, odvija se poprilično normalno, samo tebi kao da je pauzirano, presporo napreduješ ili kao da uvijek nešto zaostaješ. Ovaj osjećaj često osjećaju ljudi kojima je napravljen seher vezan za kaburove, smrti, mrtvim ljudima i tako dalje, ono što je pravljeno uz pomoć nečega od toga ili ono što je povezano s tim, ili nekada katancima s ciljem vezivanja nekoga i slično tome. Broj 8. Da li ti puno svoga vremena provodiš u razmišljanju o temama koje nisu prioritet u tvom životu? Ili se neproduktivno napređeš u vezi, na primjer, vjerskih mesela, filozofskih pitanja, životnih pitanja i slično tome, dok se ne iscrpiš ili posvađaš ili šubhama se zatrpavaš i kušiš i ne znaš da živiš svoj život izvan toga. Ne znaš bez drame nikako. Osoba koja je veoma jaka u teoretskom znanju, ali u djelu veoma slaba. Osoba koja živi jedan život u svojoj glavi, a drugi u vanjštini. Broj 9. Da li se tok tvog razmišljanja ili način razmišljanja razlikuje od onoga kako fizički reaguješ na okolinu, odnosno da li se tvoja nutrina podudara sa tvojom vanjštinom i da li si ista osoba uživo kao što se predstavljaš ili ispoljavaš na internetu. Broj 10. Da li primjećuješ kod sebe kako jako puno pažnje posvećuješ svojim osjećajima i čulima i obsesivnim razmišljanjima, tako da ti mnogo vremena prolazi, a ti ne obraćaš dovoljno pažnje na ono što je van tebe i tvoje glave od konkretnih obaveza ili posljedica tvoga ponašanja. Broj 11. Da li se nekada osjećaš kao da sebe ili svoje postupke kontrolišeš samo ukoliko nema posebnog napora, a čim stvari postanu imalo teške ili naporne ili mrske za tebe, ti se prepustiš tome ili nekome ili nečemu drugom. Broj 12. Da li imaš osjećaj kao da ima neki unutrašnji glas u tebi, tvoj glas, koji komunicira s tobom i remeti tvoja druga razmišljanja? Kao da si uvijek u sukobu sam sa sobom u sebi. Broj 13. Da li osjećaš kao da si većinom ili u konstantnom stanju odvojenost od drugih i okoline, kao da si uvijek nekako odsutan gdje god se nalazio, lutajući mislima, misliti uvijek u drugom mjestu, osim tamo gdje se fizički nalaziš. Broj 14. Da li primjećuješ o sebi da si veoma osjetljiv na zvukove dok drugi ljudi nisu, da ti zvukovi određeni znaju poremetiti trenutne aktivnosti, a zvukovi na koje drugi ljudi ne obraćaju puno pažnje, ne možeš dalje od određenih zvukova i slično tome. Broj 15. Da li ti se čini da određene stvari ne izgledaju kao prije, po kući ili oko tebe ili vani, primjećuješ čudne stvari koje niko ne primijeti tim doživljajem kao ti, misliš za nešto da je promijenilo oblik dok ostali ljudi tako ne misle i slično tome. Broj 16. Da li primjećuješ da doživljavaš svijet oko sebe na način kako to drugi ljudi ne doživljavaju, ali ne zbog vjere ili mentaliteta naroda i slično tome, nego u stvarima koje su svojstvena svim ljudima i nacijama, u čemu se ljudi generalno ne razilaze. Broj 17. Da li primjećuješ o sebi da imaš česti osjećaj kao da tvoj vuče na jednu stranu, a tvoje tijelo na drugu i da nikako nisu u harmoniji?
Broj 18. Da li ti se čini da je sve oko tebe nekako mutno ili nestvarno, kao da imaš osjećaj da ne tumačiš događaj ili doživljaje onako kako to drugi rade ili kako bi trebalo. Znaš da nešto ne štima, ali ne znaš kako da izađeš iz tog stanja. I ovo nije nužno zbog imanskih stanja ili savremenih pitanja, vremena u kojem mi živimo, već ti ovako za sve stvari, od prije potpunog prihvatanja vjere, se ovo dešava u vezi dunjalučkih stvari. Broj 19. Da li ti pronalaziš sebe kako puno sanjaš i maštaš i da mnogo toga od samog doživljavanja ovoga svijeta ili svakodnevnog života gledaš kroz prizmu mašte i preuveličavanja ili umanjivanja, i ovo ne kao odgovor ranijim traumama ili bježanjem od odgovornosti ili suočavanje s nečim što ti pričinjava ili što ti pričinjava neugodnost, već zbog toga što ti je teško da se fokusiraš i logično i produktivno razmišljaš o svom životu i životnim događajima. I broj 20. Da li sebe doživljavaš na način da ti se uvijek nekako sužava dunjaluk, odnosno da imaš osjećaj da si sam na ovome svijetu, da si ti na jednoj strani, a cijeli svijet na drugoj, ali ne zbog imanskih razloga, već je tako za tebe oduvijek bilo. Dobro, dok smo nabrojali neka od ovih pitanja, svjestan sam da će se zdravi ljudi možda ibrati ili iritirati u vezi ovih pitanja zbog načina postavljanja i filozofske prirode neke od njih, ali oni koji su prošli ova stanja ili koji to proživljavaju, oni doživljavaju ova pitanja na jedan veoma drugačiji način, a ove informacije su prvenstveno za njih i za oni koji im žele pomoći ili koji žele da ih razumiju. Dakle, dva faktora igraju veliku ulogu po pitanju intenziteta ili stepena depersonalizacije, a to jesu stanje kompartmentalizacije i stanje odvojenosti. U onoj mjeri ukoliko je osoba odvojena od sebe, od svog tijela, od svog uma, svojih emocija i svijeta oko sebe, u toj mjeri je ili bliža opasnom poremećaju i gubljenju sebe u svijetu džina i šetana, ili preuzimanju tijela od strane šetana ili nekog drugog psihološkog stanja. Ili je pak bliža tome da su to samo prolazna stanja i ne gubi se trajno ili dugotrajno u svijetu džina, niti oni preuzimaju kontrolu nad tom osobom, ili ako džini imaju neku kontrolu ili manipuliraju njima, osoba to može puno lakše suzbiti i kontrolisati, može se stisnuti i čak potisnuti mnoge reakcije ili se izvući iz tog vakuma gdje se uvlače iz realnog u nerealni, odnosno ili iz vidljivog u nevidljivi svijet, pogotovo ako izbjegavaju opojna pića i supstance i tako dalje. U onoj mjeri u kojoj bude nesposobna da dovodi osnovne informacije ili ličnost ili emocije u svoju svijest, u toj mjeri će biti odsutna od sebe, bit će udaljena od sebe, neće biti sva svoja. Kompartmentalizacija će učiniti svoje, tako da će učiniti od te osobe da bude veoma osjetljiva i izložena tome da tu osobu preuzme nešto ili neko drugi, ili da utiče na nju, bilo to šetan, bilo to drugo ljudsko biće i tako dalje. Depersonalizacija i slična psihološka stanja su opasna jer se ne uklapaju u samo jednu kategoriju i zbog ovoga je nekada veoma teško liječiti ovo stanje, jer stanje se zna konstantno mijenjati i preuzeti novi oblik, tako da ukoliko neko ko liječi radi po određenim šablonima, on će pogoditi šta je po tim šablonima određeno da se cilja, jer se simptomi i određene pojave poklapaju s onim što oboljenje pokazuje. Međutim, šejtani ovo iskorištavaju kako bi napravili zabunu, s tim što na izražaj stavljaju određene simptome kako bi prekrili opasnije i konkretnije, koje što više vremena prolazi postaju teži za liječiti. Često se desi da glume da je određeni sihr u pitanju ili urok ili nešto nepovezano za to, kao neka džinska osveta ili zaljubljeni džin i slično, pa samo što čovjek pomisli da je riješio jedan problem, pojavi se nešto drugo na ruki, u snovima ili na javi, nešto što možda ne liči baš na prethodno, ali je i dalje nešto. Ovo se dešava kod slučaja gdje se sihr obnovi ili gdje se sihr nad sihrom pravi i slično, ili osoba bude osjetljiva na urok, pa često bude izložena uroku. I ovo nije ništa čudno, ovo se zna dešavati, međutim ne cilja se sad na taj ugao problema. Ovo u vezi depersonalizacije nisu kao ta stanja. Moramo praviti razliku, ovdje se cilja na situaciju gdje
je okvirno problem jedan te isti, ali se maskiranjem i stvaranjem konfuzije džini služe tim zapetljanim stanjima da bi zaveli i bolesnika i liječnika, koji u osnovi možda i rade po ispravnom šablonu rada, pa se zbune zašto liječenje nije efikasno, kao što to inače bude kod ljudi koji imaju jednostavne oblike istih oboljenja. To je zbog udjela disocijativnih stanja koja otežavaju liječenje, bilo to zbog čisto psiholoških stanja pacijenata ili zbog izlaganja pacijenta lakšem pristupu džina, a ne zato što je nešto neštima s rukijom ili sa učačem ili programima liječenja ili terapijama i sl. Samo da podvučemo, podrazumijeva se da su se poduzeli svi sebebi izlječenja i liječenja i ispunili šartovi rukije i da je tretman odgovarajući za oboljenje i da se grijesi izbjegavaju i sve što smo u toku kursa spominjali. Jedini potpuni način da se razlikuju ova stanja koja liče jedno na drugo jeste da se uči ruke i to vremenski što duže. Da se osoba tretira rukijom i terapijom koje idu uz to, kao i da se uradi potpuna dugotrajna psihoanaliza osobe i tek onda će se objelodaniti o čemu se radi, nekada se iz prve vidi i zaključi, a nekada jednostavno treba vremena. Svaki slučaj je priča za sebe. Proces inače zna biti veoma zahtjevan i dug i to je normalno, pogotovo ako se nije reagovalo na vrijeme ili na neodgovarajući način. Zbog ovoga mnogi ovi ljudi, ukoliko se ne iščupaju na vrijeme, završe u ustanovama iz kojih možda nikad više ne izlaze ili na lijekoma s kojih se nikada više ne skidaju. Nekada budu na slobodi, nemaju dijagnozu, ali štetu koju dožive, a i koju čine sebi drugima, nekad bude neopisiva. Ponekad se desi da budu opsjednuti mnogim ili raznim džinima, ili se dodaje sihr na već postojeći sihr, ili postoji portal za džine, urok na već postojeći urok, isprepletena duševna oboljenja, pa ti džini prenose na te ljude neke svoje osobine, temperamente, navike, način govora, bolest koju su donijeli. Pa kada budu analizirani iz oblasti psihologije, dobiju dijagnozu mentalnih oboljenja, što nije nužno pogrešno, čak da je nepotpuno, ali osnovni problem nije mentalne prirode, čak i ako mentalno obole kao psihološki odgovor na stanje u kojem su zbog džina. Isto je s fizičkim oboljenjima, koja se nađu pri ljudima koji boluju od nekih džinima izazvanim oboljenjima. Međutim, ta fizička oboljenja nisu prvenstveni uzrok remećenja zdravlja osobe. Nekada je se uredno sa medicinske strane nalazi uredni ili je prividno tako, jer savremena medicina kod ovih ljudi nekada nije sigurno tačno što traži. Šta da traže nakon po njima urednog stanja? Ograničeni zbog ugla svoje specijalizacije. Međutim, ljudi i dalje vidljivo boluju od nečega, nešto im je, žale se na nešto, ali budu ostavljeni u neizvjesnom stanju, traže lijek ili rješenje za bolest koju ni oni, a ni oni kojima su došli nekada ne poznaju. U drugim situacijama je suprotno. Dakle, nisu džini u pitanju, nego se kod ljudi pojave psihološki poremećaj gdje su ti ljudi poprimili osobine drugih ljudi, svjesno ili nesvjesno, kao odgovor na neku traumu ili kao mehanizam odbrane ili slično tome, a okvirno izgledaju kao da imaju džinske probleme. Nekada ih i veoma vješto izglume, ali ih realno nemaju. Ili ako postoji uznemiravanje od džinskog svijeta kod njih, to je došlo kao sekundarna pojava već osjetljivim osobama koje su zbog svog mentalnog stanja ili zbog svog uzrasta laka meta za šejtane. Inače, ovako stanje bude posljedica ekstremnih zlostavljanja i ugnjetavanja, pogotovo u djetinjstvu. I usto kada se džin qarin aktivira i zakači za osobu, maltretirajući teškim vesvesama, posljedice su takve da će mnogi pomisliti da boluju od džina i sihra i tako dalje, ali su izmučeni ljudi koji su jednostavno žrtve ljudskih šejtana, koji su se udružili sa šejtanima od džina, a njihov džin qarin, odnosno pratioc, za kojeg smo prošli put objasnili da svako pri sebi ima po hadisu, on im dodaje ulje na vatru putem došaptavanja. Inače se simptomi pogoršavaju baš tad kad osoba uđe u pubertet, ukoliko je bila zlostavljanja kao dijete, jer se tad džin qarin potpuno aktivira s njegovim vesvesama, moment kada osoba postane mukellef, kada postane
obavezna ili odgovorna za svoje djela, jeste trenutak kada navali na osobu kao pas koji je pušten s lanca. Dijete koje se razvija u odraslu osobu uz mnoge fizičke promjene, uz hormonske promjene, doživljava i razvoj spiritualne ili duhovne vrste. A ovo može da bude veoma problematično i osjetljivo iskustvo za mnoge koji nemaju zdravu podršku ili usmjeravanje i odgoj od svoje familije i džemata i okoline, posebno ako se od malena nisu odgajali od strane roditelja niti bili pripremljeni za ove daljnje faze njihovog života, pa su nekada prinuđeni da traže uzore mimo svojih ili žive primjere ili odgovore kod onih ili tamo gdje im je dostupno, a ne što je nužno dobro ili pozitivno, nego što im je to jedino što im se nudilo ili na što su usmjereni bili, a za mnoge od njih je to borba uzbrdo, jer ih šejtan usmjerava na svoj način, pokvareno društvo ih vuče na svoju stranu, a nekada nema niko na suprotnoj strani da ih posavjetuje ili da ih zaštiti, a ako ima, nekada kao da i nema, jer su prezauzeti svojim bitkama. Teško je nama odraslima izboriti se sa šejtanom i životom nekada, pogotovo kada nemamo podrške onih oko nas, a kamoli djeci. Zbog ovoga vidimo da su inače najturbulentnija stanja kod mnoge djece tinejdžerske godine, a Allah najbolje zna. Veoma je bitno da svi radimo na sebi i da spašavamo druge koje smo mogućnost spašavati, jer naši grijesi, kao što smo rekli, utiču na druge, a njihovi na nas. A nekada se svi gušimo međusobno, pa jedva sebi pomažemo, a kamol nekom drugom. U isto vrijeme nekada ovo veze sa džinima nema. Dakle, to su jednostavno oštećene osobe koje uz pomoć svoje lične zlobe i svojih došaptavanja i zlostavljanja drugih osoba, a zatim te osobe ih oštete i rezultat budu psihološki poremećaji ili mentalna oboljenja i ovo ne budu niti stanja uroka, niti sihra, niti zbog vrsta džina zbog kojih se inače nekome uči rukija radi ovih problema. Ovo je jednostavno bolesna osoba koja je od nekud oboljela, koja razboljeva druge i produžuje patnju na sljedeću generaciju ljudi. Ovo su stanja koja su prvenstveno psihološke prirode, iako džinski ili šejtanski svijet ima svoj udio u tome, bez ikakve sumnje. Kod ovih ljudi inače vidimo da postoji jedna glavna ličnost koja se formira i onda kod njih ta glavna ličnost bude na površini, međutim druge alternativne ličnosti se pojave koje se mijenjaju ili dolaze na površinu po potrebi. A sve one koegzistiraju u toj osobi i svaka izlazi po potrebi. I svaka ima svoj ugao posmatranja ili svoj doživljaj i ovo ne samo da mentalno utiče na osobu, već i fizički, gdje se fizički počnu ponašati kao te ličnosti koje imaju svoj određeni okidač. Fizički ih oponašaju u načinu govora ili izražavanja, načinu kretanja i sl. Gdje čak i fizički osjete bolove ili slabost ili slično tome bez medicinskog razloga, a nekada se desi da određena umišljanja vremenom uzrokuju stvarne fizičke bolesti. Ova pojava je svana posmatrana veoma slična ponašanjima ljudi koji boluju od džinskog uticaja, gdje inače postoji glavni džin, poglava džina, kralj ili čuvar sihra ili onaj koji izvršava zadatke sihra, čuvar uroka ili izvršioc uroka, bili oni džini pomagači ili drugi nepovezani s njima džini koji jednostavno borave u tijelu osobe od prije ili im bude dozvoljeno da borave tu jer ne smetaju drugima, oni koji oportunistički dolaze i odlaze ili slično tome, ovaj koji izvršava ovu ulogu, ona izvršava onu i tako dalje, ona ima svoj razlog što je došao i ostao, onaj drugi ima svoj razlog što je izašao i slično tome. Dakle, inače uvijek postoji glavni i onda ostali, svi se redaju po slojevima i rangovima jer u njihovom svijetu hijerarhija je od ogromnog značaja koja se inače silom i strahom uspostavlja i održava. Nije uvijek nužno da glavni boravi u bolesnoj osobi ili u tijelu bolesnika, nekada se pojavi naknadno ili po potrebi, nekada boravi u drugim osobama, pogotovo roditeljima ili nekom bližnjim, a nekada čak i u životinjama koji su u kući ili blizinu kuće i slično tome. Zbog ovoga nekada određeni ljudi nemaju posebne pomake u liječenju jer se korijen problema ne rješava, već se samo sjeku vrhovi jer se nije neutralisao glavni, a on samo šalje pomagače na površinu.
nekada osoba koja najviše reaguje u kući ili porodici je u stvari osoba koja je najmanje ili najbezopasnije boluje. Džini je koriste kao predmet skretanja pažnje sa drugih u porodici koji ukoliko bi se počeli liječiti, sva spletka bi im propala. Nekada se ovako dešava u porodici ili u familijama gdje je osoba ta koja se najviše drži vjere, u stvari ona koja najviše reaguje, ili osoba koja je najljepše karaktera od svih u kući, a oni koji se ne drže vjere ili se svakako ponašaju, kod njih prividno jedno vrijeme izgleda da je sve u redu, makar sa strane reakcije. Međutim, šta se dešava jeste zbog pridržavanja vjere i terapije te određene osobe, trenutni sukob je tu i to se odrazi na reakcijama i simptoma jer su džini kod te osobe ili u toj osobi najviše izmučeni. I inače, tu osobu najviše i mrze i napadaju jer im najviše osporava djelovanje, ali to je samo trenutna faza. I u toj mjeri se odražava tako samo zbog odupiranja džinima, bila osoba svjesna toga ili ne. Oni ostali ili se ne liječe, ili se nikad nisu potrudili, ili ne pružaju nikakav otpor džinima, pa se džini nemaju šta puno truditi oko njih, jer im je onako im sve ide po planu, a najveći cilj šejtana u osnovi je da osoba živi u grijehu i u širku i da preseli u tim stanjima. Dakle, mimo sihra i ostalog, tako da ono što dobiju kod iblisa za zavođenje ljudi na toj osnovi jeste iz njihovog ugla ogroman uspjeh, dok je sa vjernicima za njih to mukotrpna borba i zato vidimo takva stanja nekada, što neke ljude odvodi još dublju zabludu kada vide kako se može desiti da se vjernik muči dok se liječi, a njima pod navodnim znacima nije ništa, ali u stvari dovoljno im je što žive u širku. Zar ima većeg oboljenja na svijetu od širka? Iz takvih džini po potrebi vrlo brzo izlaze, čim malo zagusti ako im se uči rukja, jer znaju da će se sigurno i bez problema vratiti u tijelo, pa nemaju ni potrebe da trpe bolove. A kod vjernika to neće činiti, jer znaju da ako izađu, zbog zaštite vjerovatno se neće moći više vratiti ili slabo kad ili veoma, veoma teško. A onda će biti ubijeni ili mučeni od strane drugih džina ukoliko su bili poslani sihrom, jer su nesposobni bili da izvrše zadatak, a izašli su prije nego što su ga izvršili. Da bi se ti ljudi pokajali i počeli čistiti svoju dušu i da bi se počeli liječiti rukijom, naišli bi na isti otpor kada se džini uznervoze čim im se plodovi uloženog truda počnu raspadati. Širk je u stvari najteža bolest i nema potrebe da osoba ima izražene simptome ili reakcije, iako će ih sigurno imati kao nužna posljedica duševnih oboljenja i tragova koje ostavljaju na čovjekov život. Međutim, ne doživljava taj rukiju na isti način. Ne može reagovati neko koji je mrtav od kufra, mrtav od širka, pa mu Kur'an nije lijek, već mu je ono što povećava propast zbog dokaza protiv njega i onih u njemu. Sav pocrnio od grijeha pa učiš mu, a on ravnodušan, pa makar se isti izliječio rukijom. Ta rukija je dokaz protiv njega. Rukija je uticala na šejtane u njemu i izazvala reakcije tih šejtana, jer Kur'an utiče na šejtane posebno i odvojeno, bez obzira bio čovjek vjernik ili ne. Utiče na njih jer su posebna bića za sebe, a čovjek koji se liječi je iskušan. Hoće li ostati ravnodušan prema onome što se odvijalo nad njim ili će gledati da se Allahu vrati i popravi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur'an ne bi razumjeli i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. Razmislimo o ovome. Ljudi dolaze da slušaju Kur'an, a Allah učini da ostanu ili ostaju u zabludi. Dakle, ti ljudi su došli, oni su se potrudili, slično kao mnogi koji traže lijeka putem ruke danas. Ali
kako onda razumjeti da ih Allah nije uputio, a trude se i ubijeđeni su sami da se trude? Zar Allah nije rekao Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on hoće i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. Pa kako je moguće da se neko potrudi, dođe da sluša Kur'an, dođe u mešćid, dođe na ders, dođe na rukiju, dovi, konzumira terapiju i tako dalje, a na njima ne vidimo dugotrajne i suštinske tragove upute niti izlječenja? Šta se to desi da ih vidimo u takvom trudu, a zatim to sve nekako ostavi? Zato što su se liječili izlječenja radi, a ne Allaha radi, a Allah najbolje zna, a sad ćemo vidjeti zašto. Zato što je uslov uputi da se neko iskreno i otvorenog srca Allahu obrati, da bude spreman da prihvati, makar za sad samo teoretski, sve s čime ga Allah zadužio i da se kloni onoga što je Allah zabranio koliko god može. Uslov je iskreno htjenje. Iskreno htjenje. I ovo iskreno htjenje mora biti bezuslovno, bez da se spuštanje lijeka ili uslišavanje dove vremenski ograničava, bez da se uputa traži konstantnim skepticizmom prema Allahu, prema Kur'anu, prema hadisima, prema sunnetu. Dakle, ne dolaženje na probu, ne pristupom hoću, neću, ne znam, da vidi, da izjednači Allahu, vjeru i knjigu s bilo čim drugim, omalovažavajuće, kao što to mnogi ljudi rade u potrazi za lijekom, kojima nije bitno liječio se kod sihirbaza, kod učača rukije, kod onih koji se pomažu džinima, kod doktora, kod travara, nekad čak sve u isto vrijeme, samo eto nekako to olakšanje tražimo, da dođe do tog olakšanja, pa kojim god putema to bilo. Koliko je onih koji dođu na rukiju, koriste terapiju, okvirno kad se pogleda stvarno se nešto trude, ali ovo uvijek traje samo jedno kratko vrijeme. Zašto? Zašto odustaju? Nešto neštima. Ali šta je to nešto? Da li je to uvijek do džina? Iako su se na prvi pogled trudili, zbog pokvarenosti svoga unutrašnjeg stanja, koje samo Allah zna, zbog onoga što Allah o njima najbolje zna, što nekada veoma vješto krije od ljudi, zbog toga nisu zaslužili uputu, niti im je spušteno izlječenje. Određeni ljudi koji se liječe ne samo da ne bude izlječenja, nego im Allah uskrati uputu zbog njihove pokvarenosti ili njihovog pokvarenog pristupa. Uskrati im dobra djela zbog njihovih unutrašnjih tih stanja, pa makar se čak nekad obhodili lijepo s drugim ljudima i ne raspoznavalo se u društvu da su to ljudi nečistih nijeta. Međutim, uputa nije od ljudi, uputa je od Allaha. A Allah spušta uputu na srca koja su spremna i voljna da uputu prime, a oni imaju problem sa Allahom zbog svog duševnog ili srčanog stanja. A da ima hajra u njima, Allah bi sigurno uputio, jer Allah nikome nepravdu ne čini. Smeta im Allah, smeta im Allahova vjera, smetaju im propisi i zakoni Allahovi, smeta im objava. Jedino što im možda ne smeta jeste ono s čime oni personalno nemaju nekih problema, s čime se slažu ili šta njima ima logike ili na šta su tradicionalno navikli, ali kompletan din, kompletan način života po Allahovoj vjeri, kompletna odanost, to zna za mnoge biti veoma problematično, što se vidi u praksi. Možda on to ne ispoljavaju riječima, čak se neki suprotno pravdaju i pozivaju na vjeru i ljubav prema islamu, ali svojim djelima, djelovanjima i načinom razmišljanja iz života potvrđuju da im itekako smeta. Svojim djelima pokazuju da to ne želi, nisu nešto zainteresovani, da odbijaju ili uzimaju samo što im se onako sviđa, a pogotovo kada je riječ o onome što je čisto po sunnetu ili što se kosi s nekim narodnim tradicijama, bez ikakve sumnje im smeta. I to ne da im je nezgodno ili teško uspostaviti nešto zbog slabosti imana, što je razumno, ne, nego smeta im u osnovi, a koriste okolinu kao opravdanje za svoje unutrašnje stanje,
ograničavaju vjerovanje u Allaha na puku potvrdu da postoji ili na sve ono što im ne remeti lične prohtjeve i želje, disocijaciju između sebe i Allaha imaju jer ne žele da Allahovim propisima urede svoj život, niti da im se pokore, niti da im budu presudne, vjeruju u Allahovo postojanje, ali uzeli su svoje strasti za božanstvo mimo njega, svjesno ili nesvjesno. Kome drugom, osim samome šeitanu, su takvi ljudi podobni ako su u ovom stanju. I sada uzmite osobu koja boluje od džina, koja je ovakva, kojom logikom se misli izliječiti? Čak da se izliječi. Jer čak i nevinik se može izliječiti od džina rukju. Međutim, predispozicije da im se problem vrati su procentualno ogromne jer nemaju zaštite, nemaju načina. Allahu nije teško bilo koga izliječiti, na bilo koga spustiti izliječenje. Međutim, ta osoba mora razmisliti dublje, sagledati cijelu sliku i dobro razmisliti. Allah daje opskrbu i zdravlje mnogima, ali uputu svoju samo posebnim ljudima. Šta neko ima od toga da se raduje izlječenju od džina, a da preseli u stanju u kojem bi zbog velikog nifaka ili kufra u džehennemu zauvijek završio? Ne znam ti kakve pretrpljene štete od sihra ili džina neko proživio. Nema toga što mogu uzrokovati od bolova osobi, što se može uporediti s jednom sekundom u džehennemskoj vatri. Rukja je dokaz protiv takvoga, a ne za njega. Allah da nas sačuva. Allah da nas sačuva. Svaki ugao se mora pokriti prije nego što se mogu izolovati faktori disocijacije, jer ovo je često onaj faktor gdje se pogrešna dijagnoza mentalnog oboljenja daje osobi koja u stvari stvarno boli od džina, ili gdje se osobi koja je psihološki poremećena daje dijagnoza da boli od džina ili još gore možda boli od džina. A to se inače radi, kako bi neki rekli, ofrlje, od oka. A ne zato što se stručno eliminacijom sve poredano na svoje mjesto radilo, iako znaju biti isprepletena oboljenja. Za ovo ofrlje će se odgovarati kod Allaha, jer od oka dijagnostika, bilo to u ruki, bilo to u medicini, bilo to u bilo čemu što je ljudima bitno, je uništila živote i mentalna stanja mnogih ljudi. Ljudi koji su se ciljano obratili onima u tim strukama, baš zato što su vjerovali da su odgovorni ili da su stručni. Kad se ne zna, kaže se da se ne zna, ili se još nije došlo do saznanja. Kad se zna, dokaže se da se zna, ili znaš ili ne znaš. Sve između toga ili izvan toga je nešto što se treba izbaciti iz prakse spuštanja dijagnoze, jer to produžuje agoniju bolesnika, a liječnik ništa s tim realno nije postigao. Zamislite da odete u bolnicu i doktor vam kaže možda imaš malo raka, malo tumora, poneku bakteriju, otprilike tako nešto, eto. A nije vas slao na detaljne analize, niti se potrudio oko tumačenja rezultata. Šta biste pomislili da vam neko ofrlje dijagnozira takvo stanje? Ili kod psihijatra, malo imaš šizofrenije, malo si anksiozan, malo si bipolaran, a ti pitaš za objašnjenje, a on samo namigne kao ne zapitkuj, hajde vozi. Ili automehaničar ti nabroji 10 stvari koje mogu biti pokvarene na autu zbog jednog zvuka, bez da ga detaljno pregleda, pa počne da mijenja i naplaćuje za šta treba i za šta ne treba, pa gdje upali. Šta biste rekli za takvoga? Šta će iskustva sa takvom vrstom ili sa takvim ljudima uraditi od ljudi? Mnogi ljudi neće više ni da se liječe i odlažu mnoge obaveze prema tijelu ili popravkama nečega zbog negativnih iskustava, zbog izgubljene nade i povjerenje u poštenje ili profesionalizam ljudi. Materijalne stvari se mogu nadoknaditi, ali mi imamo samo jedno tijelo koje kada oboli ili kada se uništi, novo tijelo nećemo dobiti, novi nećemo dobiti, makar ne na ovom svijetu. Zato pazimo kome u povjerenje stavljamo ovaj veliki emanet. Šetanov cilj i jeste da u društvu stvori takvo stanje, stvaranje konfuzije, paranje srca iskrenih, da odustanu ili da popucaju ili da osobe ubijedi da je ispravan način pogrešan, ili ljudi koji se pripisuju tome da gube nadu u ono što je ispravno, da dožive to kao nešto slabo, da sumnjaju u ono što je propisano, u ono što je generalno provjereno i djelotvorno, da im ubaci sumnju u djelovanje Kur'ana, u rukju, u Allahovu pomoć i slično tome.
Ovo je taktika kojom se služe većinom u situacijama gdje imanska stanja bolesnika nisu toliko problematična, pa se nadaju da s narušavanjem mentalnog zdravlja mogu te osobe demoralisati, zatim imanski oslabiti, ili u situacijama gdje jednostavno žele da nanose što više psihičkog bola, da zavode pa da zavladaju jer su u osnovi slabi, ne mogu direktno ništa posebno učiniti ili ne mogu kao što su mogli prije liječenja, suzbija im se aktivnost nakon pritiska od liječenja, pa im jedino preostaje to da navode ljude da sabotažu naprave od svog liječenja i da im zbog ovoga stagnira ili unazaduje stanje. Svim mogućim sredstvima pokušavaju da preusmjere čovjeka da postane osoba koja je preokupirana dunjalukom, da zapostavi liječenje, da ahiretu ne daje prednost, da o ahiretu slabo kad i ozbiljno razmisli, da osjeti težinu i dosadu kada razmisli o ahiretskim posljedicama svojih grijeha, kao da te nešto tako daleko, da mu mrzovolji, da se strpi na Allahovom putu, da polako, ali sigurno dovede čovjeka do tačke gdje taj čovjek svede svoju vjeru na ritualističke radnje, da mu ibadet izgube suštinu i smisao i da mu srce bude vezano za ovaj svijet. A šta li je tek s ljudima koji nemaju ništa od ibadeta pri sebi? Bitno mu je da razdvoji tebe od razloga zbog kojeg si stvoren, da razdvoji tebe od tebe, da ne budeš sav svoj, da ti ibadeti budu razdvojeni od suštine zbog koje su propisani i sve tako, jer šejtan zna da u tom stanju ne samo da se udaljavaš od samoga sebe, udaljavaš se od Allaha. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. I ne zamjenjujte obavezu ili ugovor dat Allahu za nešto što malo vrijedi. Ono što je kod Allaha za vas je da znate bolje. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ono što je kod vas prolazno je, a ono što je kod Allaha vječno je. One koji su saburali, mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom, velikim dobrom za ono što su činili. Depersonalizacija je proces koji u sebi isto tako ima obsesivnog kompulsivnog, što je simptom somatizacije ili hipohondrije, što produžuje patnju, povećava depresivna stanja, rezultira paničnim napadima i drugim sličnim stanjima. Mnogi ljudi imaju simptome kao što je utrenulost, maglovitost, socijalno otuđenje i slične stvari. Ovome uzrok mogu biti razna oboljenja ili jednostavno neka prirodna i prolazna stanja. To je razlog zbog čega je ovo oboljenje veoma, veoma opasno, jer ti napada i remeti svijest o sebi i svojoj okolini. Kada ovo postaje posebno opasno za čovjeka jeste kada ovo džin iskorištava dok je čovjek u slabom psihičkom stanju, pa se pojavljuju preuzimanja ili pokušaj toga. Osoba će biti u stanju konstantne konfuzije i osjećat će prazninu ili će biti jako, jako smoreni. Konfuzija leži u džinskom blefiranju, jer nekada se sve pripisuje džinu, a u stvari je samo prirodna pojava, nekada se pripisuje prirodnoj pojave, a u stvari je stvarno džina, a osoba ukoliko to ne prepoznaje i ne reaguje ispravno, bit će u patnji. Mnogi ljudi se duševno guše od samog razmišljanja o tome i o konfuziji u kojoj se nalaze po pitanju ovoga. Zbog ovoga ćemo uz Allahu pomoć ovo pokušati razgraniti, da se otkloni magla konfuzije kako bi se čovjek bistrog uma mogao suprotstavljati šejtanu i vratiti samome sebi. Ljudi koji boluju od ovoga opisuju to kao osjećaj da ih niko ne razumije, familija i društvo ih ne razumiju, osjećaju se odvojeni od svega i svakoga. Šejtan zna da su ljudi socijalna bića u osnovi, pa mu je cilj da čovjek ne bude u stanju da održi veze koje treba održavati kako bi ostao sam, jer zna da većina ljudi, oni nisu u stanju da podnose samoću ili efikasno funkcionišu kada su odvojeni od sviju, bilo to fizički ili psihički, od svojih familija, od društva, džemata, učenih ljudi i slično tome.
Zato vidimo kod mnogih koji su opsihljeni ili pod utjecajem džina da su to ljudi koji se često izoluju ili ispoljavaju antisocijalna ponašanja i razmišljanja, bez obzira bilo to nekada stvarno opravdano ili ne. Najintimnije odvajanje za čovjeka jeste kad te šejtan odvoji od Allaha, ali to uvijek radi tako što prvo tebe odvoji od tebe samog, nakon što te odvoji od ostalih. Jer nakon toga slijedi nešto najgore, čiji završetak inače nije dobar. Ukoliko se čovjek odvoji od svoje persone, depersonalizacija se desi, odvoji se od svoje realnosti, derealizacija se desi ukoliko se osoba u svojim životnim situacijama izgubi. Kako da ovakav obožava Allaha kako treba? Kako da bude povezan sa Allahom? Kako da bude dobar s drugim ljudima? Kako da popuni prazninu u sebi koja je sad mnogo dublja i gora nego što je bila, da je čovjek sav svoj u osnovi, da nema ova stanja ili da nije u dugotrajnim takvim stanjima. Onaj ko nije dobar sam sa sobom, teško će biti sa drugim ljudima. Dakle, šejtan nije samo dovoljno da ti ostaneš bez imana, da ostaneš bez vjere, ne, njemu je bitno da ti ni zdrave uslove za to ne stekneš. Da izgubiš te uslove ukoliko ih imaš i slično tome. To je šejtanovo osiguranje. On se s tim nada i pokušava osiguravati svoj položaj kod iblisa s tim što te muči i ugnjetava na taj način. Da se ne uspiješ ni braniti jer si zauzet tražeći samoga sebe negdje ili pažnju i prihvaćenost od ljudi, da ne uspiješ ibadeti suštinski, iako formalno u najbolju ruku nešto i postigneš, bitno je da ne uspiješ obožavati Allaha potpuno. Šta mislite? Kada osoba ostane u takvim stanjima, ko će popun te šupljine? Ko će popun tu rupu? Ko će ući u srce i u um toga čovjeka? Ako čovjek napusti samoga sebe i ako mu vjera u Allaha ponestane iz srca i iz uma, šta mislite ko je tu, ko uzbuđeno i spremno čeka da preuzme ulogu? Šejtan. Šejtan iz svoje zlobe prema čovjeku i čovječanstvu jedva čeka. I nemojte misliti da neće imati svoje pomagače od ljudi za koje će se ti osjetljivi i slomljeni ljudi vezati i kod kojih će tražiti možda i utjehu, a ljudi ili ljudski šejtani će to vješto iskorištavati. Šejtani ulaze u ljudska tijela mimo svojih razloga od sihra ili uroka i tako dalje, iz jednog zajedničkog razloga, to jeste ljubomora i zavist i mržnja prema čovjeku, prema njegovom stvaranju, prema njegovom obliku. Zbog ovoga žele da uđu u ljudsko tijelo i da žive s njim, da budu u njihovim životima i da mu pokvare ono što mu stignu pokvariti iz zlobe prema njemu. Isto kao što je to slučaj bio sa Ademom alejhiselam i Iblisom. Je Iblis, kao što smo spominjali davno u kursu gdje se spominje u tefsiru, da je šejtan kolao po Ademovom tijelu prije nego što je duša u njega udahnuta bila. Dakle, kada je Adem alejhiselam bio u jednu ruku odvojen od samoga sebe, poslije kada nije imao pristupa njegovom tijelu direktno, ipak je šejtan iz njegove zlobe drugim taktikama navodio ljudski rod da posrne ili da napravi grešku, da makar na trenutak ne bude sav svoj. Jer taj trenutak je mnogo puta sasvim dovoljan da se okliznemo. Ljudi koji imaju depersonalizaciju ispoljavaju emocije dok u isto vrijeme ništa suštinski ne osjećaju u potpunosti. Ili veoma slabo to osjete ili ne osjećaju te emocije u odgovarajućem smislu. Zbog ove hladnoće koju osjećaju pri sebi nisu u stanju da čine mnoga dobra djela jer je osjećanje pozitivnih emocija velika motivacija u izvršavanju određenih djela, što one koji su vjernici sigurno rastuži i frustrira jer žele da čine hajr, ali kao da ih nešto sprječava. Iz dana u dan se umaraju objašnjavajući to ljudima oko njih koji ne mogu razumjeti ovo stanje, što ih dodatno rastuži. Šejtan ovo iskorištava da razdvaja tu osobu od drugih, a i da udalji ostale oko te osobe od nje, da bi im se na kraju život sveo na puko životarenje, preživljavanje bez konkretnog pogleda na budućnost, dok ovo iskustvo većinom prolaze sami, makar bili okruženi ljudima, a isto tako nemaju velike podrške jer radi ovoga svega postaju teški ljudima i ljudi ih možda počnu izbjegavati. Nakon nekog vremena ovi ljudi osjećaju kao da žive kao novijeni, bez potpunog osjećaja za sebe, a i za druge. Možda ne mogu objasniti zašto je to tako, ali to sigurno osjete. Vanjštinom bi izgledalo kao da su možda i narcisi ili naklonjeni takvim osobinama ili da su sebični i slično tome.
Ali nije uvijek stvar u tome, već imaju depersonalizaciju koja je nepovezana s tim stanjima. U isto vrijeme imaju takav težak osjećaj ako uopšte i pomisle na budućnost ili o tome da li će se ovo stanje ikada promijeniti. Nekada ne znaju ni kako su ušli u ovo stanje, nekada se i ne sjećaju kako je to bilo prije ovoga i iako znaju da nije uvijek ovako bilo. Mnogi od ovih ljudi doživljavaju svoj slučaj bez nade. Čim pomisle pozitivno, neka težina ih spopadne. Sve im se nekako čini daleko, kao da to nikad ne mogu dokučiti. Ne znaju šta im se to desilo, šta im se to mozgu desilo, šta im je to sa srcem, pa su utrnuli do te mjere gdje žive, ali ne osjete život. Ako si ti osoba, kao mnogi koji imaju hroničnu depersonalizaciju, prvi put kada čuješ za ovo ili saznaš da je ovo pojava sama za sebe, bit će ti možda drago jer si uvijek znao da nešto ne štima, ali nisi znao tačno šta ili kako. Ali si znao da nije sve od džina, niti od sihra, znao si da ima tu još nešto do tebe, nešto što ne odlazi pa makar se trudio ibadetima ili sredstvima za koje misliš da će popraviti tvoje stanje. Ako kažeš prosječnom čovjeku da ima, na primjer, dijabetes, trombozu, da ima srčane probleme, generalno će ovi ljudi razumjeti otprilike o čemu se radi, jer ovo su poznate pojave od kojih mnogi ljudi danas boluju. A ako ne oni sami, onda znaju nekoga, čuli su i tako dalje. Međutim, kada su depersonalizacije i slične ove pojave u pitanju, tu ne samo da si pod pritiskom da ozdraviš od toga, već u isto vrijeme se uvijek moraš objašnjavati drugima u vezi svojih simptoma i svoga stanja. Ne što hoćeš, nego što nekad dolaziš u neizbježne situacije gdje se nužno ili moraš objašnjavati ili praviti izgovor zato što se nutrina ne podudara s vanjštinom ili što izgleda svana da si ok, ali iznutra nisi. Ti čak i razumiješ i te ljude što te ne razumiju iz njihovog ugla kada sagledaš ono. Ali ipak imaš tu želju da te neko razumije. Ako imaš, na primjer, infekciju od određene bakterije, uzmeš određeni lijek i generalno velika vjerovatnoća je da ćeš ozdraviti ako na vrijeme reaguješ. Depersonalizacija i kada se uzima lijek ili lijekovi, mehanizam ozdravljenja nije na ovaj način. Nije na ovaj način. Nekada veća šteta dolazi od toga da osoba pokušava da se naglo izvuče iz tog stanja. Znam kako ovo zvuči, znam da je ovo možda teško za stvariti, ali postoje način da se osoba iščupa iz ovoga, ali nisu kao kod drugih oboljenja. Čak ni mentalnih oboljenja koja su slična ili koja imaju zajedničke tačke sa ovim poremećajima. Prirodno, prosječni ljudi kada obole od nečega imaju osjećaj žurbe, žele da otklone oboljenje od sebe, hoće da ozdrave što prije, da se to riješi i tako dalje. Ovo je u osnovi pozitivni pristup i u osnovi ispravan pristup. Kad neko odluči da se liječi inače, pristupi tome punom snagom, ali nekada je ovaj pristup štetan i ako je u osnovi stvarno logičan. Kada osoba oboli od džina, u početku mnogi brzo navale da se liječe, ali ubrzo mnogi i odustanu. Liječe se tempom za koji nisu spremni, pa poslije psihički ili imanski ne mogu podnijeti sve pritiske ili promjene u životu, terapije, džinske napade, osvete i ne uspijevaju da usklade sve to u svoj život, pa zbog pritiska izgube bitku protiv šejtana. Veoma je bitno biti odmjeran u liječenju, sjetiti se da je liječenje maraton, a ne brza trka. Međutim, kod depersonalizacije i sličnih stanja koje se odvijaju u isto vrijeme, kao nečije liječenje ili bolovanje od džina i slično, taktika se mora uskladiti na drugačiji način. Depersonalizacija je kao živo blato, kao živo blato, ako se prebrzo krećeš, previše ili preduboko razmišljaš, preimpulsivno reaguješ, ti ćeš onda sve dublje i dublje tonuti i možda ti neće biti jasno, jer na prvi pogled radiš ono što misliš da je ispravno, pa kako to da toniš dublje, ali u tome i jeste suština. Moraš naći način da se polako, ali sigurno izvlačiš, da te ne uhvati panika, nego da iako je ozbiljna situacija, da ne dozvoliš sebi da mehanizmom preživljavanja u stvari ne izađeš živ iz blata, ako i kako izađeš. Koliko onih koji su umrli u živom blatu, bili konzumirani živi, samo iz razloga što nisu znali kako da se iščupaju, a pokušali su na način koji je okvirno stvarno logičan, dakle da se brže iščupaš nego što te blato može progutati. To je neka logika, međutim oni nisu imali dovoljno znanja o živom blatu, o kakvoći živog blata,
mehanizmu živog blata ili ako su ga imali, emocije su ih savladale, panike su ih uvatle, pa se neki ukoče i ne pokušaju ni izaći ili neki zbog neznanja tonu dublje, iako više i više rade i zbog stavljanja panike ili svoga razuma ispred toga oni tonu dublje i dublje. Dodatni ugao u vezi odstranjivanja depersonalizacije jeste da se odlučno odbije da depersonalizacija ili džin ili sihr ili bilo šta, da se odlučno odbije da to tebi diktira kako ćeš ti živjeti svoj život. Možda nemamo garanciju da ćemo se izliječiti u potpunosti, ali sigurno možemo popraviti kvalitet života i iskoristiti sva ova oboljenja da se islamski preodgojimo. Sihr i urok nekoga znaju koštati čak i života, međutim, da li ćemo u toku tih iskušenja živjeti poniženi ili ponosni, to je nešto na čim kontrole imamo. Iako možda nije tvoja krivica što si u ovom stanju po pitanju depersonalizacije, ipak si ti jedina osoba koja može da pokrene ovaj proces da ideš naprijed, da se izbaviš, proces prema izlječenju. Moraš razumjeti jednu stvar, da ako boluješ od depersonalizacije, ovo ne znači da nešto suštinski nije u redu s tobom. Neko će reći, pa kako da nije ako bolujem i ako vidim i osjetim da nešto nije u redu sa mnom, nisam kao ostali ljudi. Tvoj je našao poseban način da se suočava sa iskušenjima života i zato vidimo, na primjer, da ljudi preferiraju da utrnu umjesto da osjećaju šta bi uobičajeno osjećali za određenu situaciju ili pojavu ili prema nečemu ili nekome. Tvoj problem nije što boluješ, tvoj problem je što nisi prihvatio samoga sebe i tvoj način kako boluješ. Tvoji osjećaji i doživljaji su bitni. Mnogo toga si prošao i mnoge patnje si prošao i možda do dan danas prolaziš. Zašto ovo spominjem? Spominjem zato što je bitno, ali s čime je povezano. Ovo je bitno jer nam daje do znanja da je tvoja okolina i povezanost koju imaš s ljudima nešto bitno za tebe, jer čovjek je stvoren kao društveno biće, kao što smo rekli. Ako te čini tužnim ili te uznemiri to što ne možeš osjećati ljudske osjećaje u tvojim interakcijama s ljudima i okolinom na zdrav način, ovo pokazuje da je konekcija s drugim ljudima bitna za tvoje biće, da bi volio da si u harmoniji s tvojim okruženjem. Iako je veoma bitno da poštuješ svoje osjećaje, isto tako je nužno to da im ne dozvoliš da se ponašaš u skladu s njima za svaku stvar. Da ne živiš po emocionalnim impulsima. Iako tvoji osjećaji postoje da te zaštite od nečega ili nekoga, da te približe onome ili onom koji je za tebe dobar ili ipak tvoji osjećaji veoma često isto tako znaju da te odvedu u mjesta ili da te navedu na djela koja sigurno nisu tebi dobra ili korisna, već su štetna, ali kada god radiš nešto što je korisno, nešto što je vrijedno, nemoguće je da izbjegneš određene neugodnosti. Ljudska ljubav je začinjena sa razočaranjem, konfliktom, gubitkom, žrtvom itd. Profesionalni napredak zahtijeva veliko odricanje, energije, ulaganje i sabora. Šta god vrijedi steći, ne dolazi bez određenih iskušenja i bolova i prepreka na tom putu. Isto je sa liječenjem od džina, uroka i sihra, a isto je i sa popravljanjem psiholoških stanja putem odstranjivanja depersonalizacije. Moraš prihvatiti da je proces jednostavno takav kakav jeste, nema puno naokolo, nema posebne filozofije, a da bi to prihvatio, moraš prihvatiti prvo sebe, a da prihvatiš sebe moraš biti u skladu sam sa sobom. Ne odvojen od sebe, moraš oprostiti sebi za zulum koji si možda samome sebi učinio, otprati, odguraj od sebe sve traume koje te sprečavaju od napretka, za koje ti možda uopšte nisi kriv i koje stoje između tebe i Allaha. Ako želiš biti u stanju da u potpunosti prihvatiš Allahu vjeru, moraš da raščistiš i očistiš ono što je u tvojim mislima i u tvom srcu. Moramo biti iskreni i realni i sagledati cijelu sliku. Šta je prošlo? Prošlo je. Šta dolazi? Mi ne znamo što dolazi. Šta nam onda ostaje? Ostaje nam sad. Sad nam ostaje, ovi trenuci. Kao što se pripisuje Hasanu al-Basriju, rahimahullah, da je rekao: o čovječe, ti nisi ništa drugo do određen broj dana, kad god prođe jedan dan, prošao je i dio tebe. Veoma lagano budemo preokupirani zbog propusta iz prošlosti ili zbog brige o budućnosti, ali samo ima jedna realnost, a to jeste da je sve što ti konkretno možeš da učiniš, možeš samo sad. Ovaj moment, ovi momenti, trenuci
su sve što ti produktivno imaš, a ono ostalo ili je prošlo ili još nije došlo. Od prošlosti možeš pouku uzeti da bi dočekao ono što bi moglo doći u što boljoj formi, međutim ono što ti je zagarantovano jeste ovo sad. Ova šansa, ovog momenta, ovog trenutka. I to su najkonkretnije šanse da se liječiš ili da uradiš nešto. I sjetimo se, ovi momenti se svakoga dana ponavljaju. Svaki dan u kojem si živ imaš trenutna stanja. Dakle, imaš šanse i šanse, ali su one u tim živim momentima, moraju se iskoristiti prije nego što postanu prošlost. I ne mogu se iskoristiti ako još nisu sadašnjost. Mnogi ljudi su osjetili depersonalizaciju u životu. Svi smo nekad osjetili ovaj osjećaj kao da se gledamo iz daleka, kao da smo odvojeni od sebe, pogotovo ako smo prolazili teške trenutke. Često kada smo nezgodne trenutke doživljavali, svjesno ili nesvjesno, smo mentalno bježali od tih događaja. Disocirali smo se od njih, od svoje te realnosti. Možda nam je, na primjer, neko preselio ili nešto teško nam se desilo, pa se pretvorio osjećaj od onoga što je bilo poznato, odjednom ti je postalo nepoznato. Poremetio se život, strano ti je postalo. Postalo to nešto novo, nešto na što nisi navikao. Kada god se neko iskušenje desi, osjećaji koji tad dođu kao rezultat toga, prirodno dođu, ali bi i prirodno trebalo odlaziti. I imaju svoj rok trajanja. Međutim, problem se pojavljuje kod ljudi gdje ne samo da prirodno ne odlazi, nego ostaje i pretvara se u nešto što nikada nije bilo. Neka nova normala, neka nova neprirodna priroda na koju se čovjek nikada možda u potpunosti i ne navikne, nego eto, nauči da živi s tim. Misli da eto, to tako treba. Mnogi ljudi osjete u toku svoga života anksioznost, nervozu, depresiju, paniku i slična stanja, ali im to nije hronično. Ne pretvori im se u oboljenje uopšte. Depersonalizacija i slični poremećaji nisu uvijek teški, niti dugotrajni problemi. Nekima to samo traje satima, nekima sedmicama, nekima mjesecima, nekima godinama. Isto kao sa džinskim opsjedanjima, gdje je spektrum veoma širok, neko boluje kratko, neko veoma dugo. Za druge je ipak doživotno stanje po pitanju depersonalizacije, a i džinskih uznemiravanja. Depersonalizacija može uzrokovati veoma intenzivnu anksioznost, ali sama anksioznost može da uzrokuje depersonalizaciju iako je drugim putem došla. Džin preuzima neke ljude taktički na ovaj, ali i na onaj način. Bitno je šejtanu da zgrabi što više kontrole i da tebi ostane što manje. A kojim redoslijedom će ići, to mu je manje bitno. Nekada se u samome tijelu džini takmiče i sukobljavaju zbog teritorije i zbog agresije koju imaju, pa se to na osobi ili u osobi odrazi kao samo uništavajuće navike ili djela ili samo sabotirajuća ponašanja. U toku rukije nekada osoba tuče jednu ruku drugom rukom ili udara nogu od nogu ili slično toga, ne zbog toga što džin želi da povredi samu osobu, kao što se to nekad zna desiti, pa osoba počne da se udara ili da se davi svojim rukama ili da podigne nož na sebi ili nešto slično tome, ne, nego što jedni džini koji se nalaze u jednom mjestu tijela su u sukobu sa drugima koji su u drugom mjestu tijela ili jedan džin protiv drugog zbog konflikta u kojem se međusobno nalazi. I onda ta manifestacija liči na nešto kao kada izazivaju samo povrede, kao da je osoba suicidna ili da žele da sebi naode ili slično. A u stvari su to džini koji koriste tijelo bolesnika, tijelo koje je zbog stanja disocijacije čovjeka od samoga sebe prepušteno njima, a Allah najbolje zna. Nekada je baš ovo razlog zbog čega se određeni ljudi sijeku ili oštrim objektima pišu po svojoj koži ili prže se s nečim, jednostavno imaju neke uništavajuće navike ili u nekim težim slučajima gdje džini koji se bave sihrom crtaju ili ispišu sihr po tijelu bolesnika putem žileta ili henom ili nečega drugog ili navrate osobu da to radi putem tetoviranja, tako da naprave od osobe hodajući zapis. Međutim, ovo je rijetko i od težih stanja, inače treba dugo vremena dođe do ovakvog stanja. Ukoliko se ta osoba posmatra ili čak snimi kamerom, vidi se da to od sebe radi, lično. Međutim, kada se upita o tome ili se ne sjeća tog događaja, ili ne može objasniti zbog čega to radi i slično tome. Dakle, ovo nisu stanja gdje im se ovo pojavi po tijelu, pogotovo nakon sna, gdje je sam džin to radio van tijela, nego oni rukom bolesnika. Pogotovo
tad kada znaju da će tim putem staviti svu pažnju na osobu, kako bi oni bez smetnje djelovali, dok svi misle da je ta osoba da je luda, da je slučaj za ustanove i tako dalje, ili čisti psihijatrijski slučaj i ništa više. Nekada pišu riječi ili rečence na jezicima koji se više i ne govori, ili ko rijetko ko na ovom svijetu zna, ili dijalekt koji se više ne govori, ili na jezicima koji su ljudima strani, ili pišu simboli i slično, koje osoba nije mogla ili o čemu nije imala nikakvog prethodnog znanja. Nekada osobe ove stvari nađu ispisane po svom tijelu, što je znak da se radi o džinu sihirbazu ili o džinima koji su mu napravili sihir, a ne ljudi. Ovo što smo sad opisali, opisujemo u kontekstu kada opsjedanje inače bude od mnogobrojnih džina, a ne od jednog koji zna da glumi više džina ili izglumi nekoliko ličnosti da bolesnik ili učar pomisle da postoji neki ogroman broj njih, a u stvari je obični lažov koji je tu sam, pa blefira i hvata se za slamke, kad ne zna šta će od sebe zbog ruke i liječenja, pa veseli jadnik pokušava demoralisati bolesnika i liječnika. Ili ih plašiti i slično tome, a u stvari je on taj koji živi u bolima i strahu zbog pritiska od učenja i terapija, a Allah najbolje zna. I zbog vremena i količine informacija ćemo stati za danas, pa ćemo inša Allah sljedeći put nastaviti i detaljnije objasniti ovu tematiku. I posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin.